Jama ingia au ndene ya mubango ya rumuri kurubaruari kwa hivyo kwamba kuthro kitara kana ukiringithia remote yeku nontu twina mantu jama ingi sana tukwenda umenya tukwena rua kama kawaida turakora mbita njeri wa cheupe na nteni ngande studio ndina ageni ba kwa baranke thro angi kwa rutha rwa bakethi kagita gati kuraya inde kwamba kuthro angi kurikania kana kuguzia tu kidogo mantu yato ketha tukiariria tukwena rua kwina mantu jama ingi muno yathirito ya yeta na mbere ndene ya Kenya yetu Kenya yetu nithiritwe kathati kasiasa o Jamiru na kwina mantu mengi muno yathirito yagita na mbere na rais yetu ni kwithirito kukioneka kwina muthuthira yo kisiasa thai mapema na siasa cia 2027 na kwa tukenda kumenya ni mbio yongwa igwita na mbere na tatu tukubwithie burabo batere kana what are we doing wrong kana na tatu batere kwithwa tukirithia nontu mantu ya gwita na mbere ngutikiye thirito ya confuse antu bonde thai antu batiko elo irutire rwiku pari irutire rwiku bakwambiriria kwa hivyo bila gutakaita ankomba kwithirwa nkiambiriria show yetu tukwena arua tafadhali rikana no tuwate rutero Facebook ni Meru TV Kenya to live no wete rutero wa YouTube ogatwata Meru TV digital na no wete nambra kwithirwa gintumira SMS yeku kire namba ya 0748 918 901 0748 918 hii ndene screen yeku aunde guru tafadhali umba kuthiro kituringira kana ugintumira SMS wenda tutero WhatsApp kinyoro na untumira SMS ginyake WhatsApp kuringana na rero tuketha tukiariria ntukwena arua ukatwira comment yaku opinion yaku niriku kana etha wina kiurio kwenda kuthiro kiuria ageni betu ntukwena arua ukethirwa ukiboria mbitajerio cheupe na nkethirwa nkiaya na kanya kiri ageni betu nkenda babukethia babura na raba umite na baibao kenda twetha tukiambiriria show yetu kwa hivyo tukethirwa tukiambiria wikuraya kabisa bwana Kenywa utwirerie turaku umite na kenda twetha tukiambiria show yetu Ibwega jeri nontu mpakanya kau nkethia Meru bonde aria bari imbere na Meru kethe keni ncoke mbwire bona Yesu asifiwe nontu naru muthenya jwa Sunday rato atinda kutharima na kiugo ncokeria nkatho atumirie bara batinda gututharima na kiugo makanisa ene jetu gutu mwanya jauni bita Methodist na Ndarene tukari na mutumirie wa Dafuro gututumairegia kurekanira na mantu jama ingi ja gukaragi Kristo mbere Ameru baka ebia mitambo mwanka mwisho jo kipindi nikienda tukomba kuchambua ndiguru yetu raitite na kinyamiro kwa jumla. Karibu sana. Thank you. Karibu sana. Asante. Tujakiwa bwana Jeremy. Ivo kama muthikirie mwende wa Meru FM na kana Meru TV na Dire FM mbeta Pastor Jeremy yogora kana Pastor Jeremy MC. Maritha yonde matemiki ni mno riri kuno nto yonde ni yake ngugi. Yotho ndi pastor wa kanisa ya Pefa aria thagara wina Jekim na DMC na ome yangu giumbita ngo ndi mutarani a professional counselor na imbwendete mugeni kuma thosi mwankanto nyiri lakini hena rutha rwa njeri nonto kwa mukamara ningerima ankethie mwekuru nonto ndi nawe umwe na bangi bara bare achore nonto mwekuru no mabangi ni achore na ndi achore banjere mi baka na arume ndakana ari na twana mugeni na nkethie mwekuru na ana na ara bari bwinde mugeni karibuni twaranirieni nonto kwaraniria ni kumenya na kumenya no gukuma kwendana kana kuthurana. Asanteni sana. Karibuni sana. Busibu bure nyumbani kabisa na bwakira kwaria. Dwale toyeta kwaria manto kimenzo. Kwa hivyo yara yondoke thro ina yonkoro ne useme ya kutoke. Yeah, na bari wasema ikutoke, kwa hivyo useme ya kutoke. Kwa hivyo tukiambiria mubango wetu mutegeri wa Meru TV twakuribwega sana na rika no kurikani okaire twina ruterero Facebook Meru TV Kenya, ruterero wa YouTube Meru TV Digital na kinya wenda kwithirwa gintumira SMS yaku namba ni 0748 918 901 0748 918 901 kinya ndotuma message yaku ruterero wa WhatsApp ukaithirwa kimetuma na kethirwa nkimiwata. Kwa hivyo tukiambiria show yetu ntukwerua ri itwethiritwe tukiona mantu maingi sana yara yathirito yagita na mbere ndene ya Kenya yetu tukiya gucoka banda ya Meru kuna mantu maingi muno yathirito yagita na mbere na kwa unini yetu bwari ponto topic yetu kuona yandiki state of the nation itukonda kumianthiguru yetu tutite bwega kana mantu yatitite mzuri mbere ntara bori kinya kiriko kana kiriko ndenda kuibwa babwe maoni jenu ni jaiko state of the nation yetu ri babu kienu mukiwe mtazamo yenu buroneka riate nibo ekano tubakiure kiu jeri woria ni uma turi akariba Kenya na tuciariri Kenya na tutiona ndigurungie gwita so Kenya yetu mwankana ndi no gwa gumikara kuringana na ciaca ĩrĩa ĩriku
kimongi gya siasa kira kigwete kona cio cia Kenya nontu no gutego kona north eastern watego kona western watego kona central kila kitu kintu gigukarika sande makanisene na nture na tauni cietu cionthe ni siasa ya kera atonyere kiri ana banini antu banene kuso na ndiki kintu kira Kenya nkuru kini siasa tegwiti na mbere te development ganambi ni siasa tupu kiri mutongeri uyu gwitore ongi na njere mbega ya gucokeria kiuria kiu ni mfano jwali president wetu ntunwe kiongo kia ndiguru yetu ri arari north eastern gutegera ntatu ira arari ndene ya north eastern watego kona manto maingi jara ja gukarika ndene ande yetu na mutongeri manto ira kuthithia wa ndiguru ukona ugakarari mwoga ugakiro kasiuria swali imutongerie ikanaga kuri guntu bungi bwendene yawe nuntu ekaraja ka ati mutongeri ora toiye twiringira kura August 2022 so twatega na aja no this time mutongeri ria gwita kauga ndiguru ya Somali itonye Kenya etikinthiri ekiya kuibande kinya without vetting so na ndino kwelewa gugu ndiguru ni atandiguru ikari na mutongeri u akira keria Somali the same day ari now na kuga sigo batana na obo gwatwa. Thank you. Watero Mr. Kinyua tukomba kuthura tugicokera u kagita katikoro by the way tuketha tugitegera story una ndene kabisa kwa hivyo Mr. Jeremy we nzuri ubega oni oya my brother Kinyua kuga ndiguruje ni yungenie ina ndi ura mumero gwa kungania wenji na okuri ugara no bea na ndi na inyamuka rejo ino gwa na teka yambiria na ndi aria yambiririe kutharuka kana tuka na icunku ya the rain started beating kuma turauma kiri maandamano Gen Z nuntu bwa etagwa BBI kana finance bill me BBI nyayo na etagwa nyoka imetoka pangoni na ndi ukurubo tionde kambaranja chionde kuma tukuma ki finance bill twamekwa nyoka ilitoka pangoni yingirwe thina yetu yambiririe kuma gitara finance bill tuijite uju nontu kuma turauma mantu na finance bill thinerambia mwankana arua mwaka muthiru June 25 kuija uju gutari bua Kenya na gutari borera one finance bill ikwarirua mbeca itionoraga Kenya ciakara utumagi county ciakara utumagi cukuru yana ndi tukona ora iratumicia thina batoka bakara mitandao bakiuganga wametuma pesa na baririsite mbeca inya itikubua thandi ire iririsa kwa and 50% kiri first term ukona baririsi mbuga inya bebutini percent na bakauga ora batuma na bathiuruka iyo yagya thina ya ndiguru ukebwa mbeca bweja tuendelea twathingata na tweja kiri manto ja the Kware killings basasi ikiuma Kware killings twawikana buu twacoka tweja nandi kiri abductions tweja kiri siri wingi tweja kiri impeachment twauma kiri impeachment sha inyetera gya thina nontu gwa no ikuoga no jantindiri kyo gwantame na thina no turi bamwe bagatiritwa na bangi batitiritwa gatuguga atiri na ndi thina Mr. Jeremy the highest problem in this country ni political status irerio nontu inari na thina imwe na imwe thina ikwarirua bakini ukeja oteka kuma tuma finance bill toja killings toja abductions toja impeachment mwanka na arua ndigurere kiri state ya siasa no gua siasa no gua atia siasa ni kuendelea kwa wa Munyoro ni kuendelea Kareni ni kuendelea president ya Umara turerigaira ikiendelea kwa wa Munyoro na ikiendelea Kareni nontu yu ninde wayiringa nenye ngoji uyu kari impeached deputy president kana unge kari the giti indi kira kiraturiganirie president ya Kumara inyo to mutega tuona bubu tibwa maendeleo tweja kiri mantu ja ugua ndiguru ni kinyite kiwango ge ati riu gutina twirekerete tukwambiria kugia kirundu kia anaki na resa spare na kurega kwirwa ukeja kuona na arua janara turonaga North Eastern president ya Karunga maga confrontana na antu directly ninyi vijana hamwezi tisha serikali na ni president ukwaria na batio kila baka mwira uongo usiseme Ruto mastingo ndienda werewa provocation ni wango biu bina thina tutiumba gwasiu
Okay, so tuonere yoro rikini kui tuonere president Rutero Northeastern kiumio ki na nethiritwo akiaria miario gwita antu wajinga ekuwa we na PhD na thomete baba bakorwa noene antu nya batithomete atimenyinya bathomere bena kathomo kanini na kwitho akethira akiuria antu bena nya kathomo kanini bomba kwitho benditana atia duararira gikinya mantu ya change ya ng'ombe darakuwa kuri antu bopinga mantu ya ng'ombe kwithirwa skimunto sindano so ukaenda gutegera wewe mtu kawaida no uria atiri miarieje ya president imiarieje na gani ki republic considering muntu no muntu ura munene Burundi nende kuruna nora ubatere kwithirwa set example kiri ana na kinya antu banini kana antu bonde wendene Kenya no tuno wetu leleti to the best of my knowledge cheupe miario ira ya mutongeria mwana wa Kenya na muchiaro wa Kenya muringi kura na mutongeria kuma aria nkarinde kana tuana jongo from where I sit I condemn it with the strongest term possible inontu ichacha waitu menye na PhD but the PhD na mantu ne ya siasa tuteguzwa ningirindi iri kuwina yo turenda kuona otethio bwa ngirindi ungiraundi nontu tengirindi twaringirite kura twaringirite muntu na sera ciawe so president yake kutha thuganagie ni PhD twaringaira kura itwari na nya professor na aliku bwana professor ura wanjakoya wa kiraiku itwari na nya mwaura ni mtu muthoma nguma so tikithomo giategi na gutikithomo giari kiri mbaroti kira twategete ni sera iria atwirite number 2 athari ari mantu ja mtu akathomo kanini tumba ko advice tuije directly introduced ni Gachagua arakururaga tururi atiri imbia gwitia Gachagua na impeachwe naendelea na maisha yawe haachana na yeye aendeleze maisha yake aloringa campaign wewe na right ya kuringa campaign ndio ka survive 3 president kuga antu bandengu batumbo mwandivaisi nandi bahatwire nontu twio ninya batu ndene mirwe majority tuisaidie ndengu nontu etha ni kuri mwana turi chuka arakai kamba ng'ombe na kila mahali na nya mirwe yetu bara bati kuri majani wa ruguru uriwa imbi bakurima etha ine kwa kwi mwanya jwa ndengu na mbozo kuti mpempe lakini menyari wa kabu antu bandengu ibo bukwira antu bang'ombe bakaenda ng'ombe sio categorical kinyama bwana ndengu ng'ombe achienda managa na alio kinywe na ng'ombe kwawe na nina ng'ombe gwakwa na mateja mung'au yo aurwa na kaletwa kwa ng'ombe ku lwali ruru ndema ng'ombe tuliuga chanjo ya ng'ombe ka kwenda ate tuthomithitie yo atwira faida yayo na ate akumikinyira ndu na ate na ng'ombe auga wengu kwarithagia na ate ona kingana nayo kwina bila kuona kilio arangire atiri batu bora tu importi tu exporti tukexport kawa matunda maua kinya ng'ombe na kwenda kwithira gichuira thoko ya Kimanthiguru kinya si tukwendia Nthiguru ngi tubatere kurikania bwega tukona atiri kinya laini ya ng'ombe kuma arajukia KMC iraya nenkeri njeshi negita ria uru tutirona inyaki mirindimu twamba kuona otethio bwayo njarene ciawe kirime thinga tukona nya tuitunywa nkuruki ntunya ng'ombe yu ararairio riga chanjwa igita riu ringi irario tutirona bakigura na turiuga atiri mbere twariria vaccination ya gintu giakwa uri kwenda ku vaccinate ng'ombe no tikwenda nthomithia chanjo yo kwenda ku vaccinate la ng'ombe na ini mwene ng'ombe na ng'ombe teku ugo koina kiana ng'ombe kwa nkuruki uni ngo mwene ini ubai kwamba kuthomithia nkamierewa na nondu no turithagia ng'ombe na ithe vaccinate kuma mbere nyekana nya president Ruto ari kana nyari muthaka ari Eldoret kinyari university ng'ombe ici arithagua Kenya kila kwina vaccination na ng'ombe ibambe berecho mantu jayo na bamenye wega bwayo na nyato mingugo kakundi keimete na turorie tora vaccine tumingugu turo vaccine ya muntu ng'ombe igakaratia tutwira kisiasa angainua mukono ng'ombe itakunja mukia itikiria tumielewe mbere tumutira ibwega sana bwana Kinyua waruga atia president ndienda kuga William Samoei Ruto ni muntu jani kana jagwe na meariele president ya kwaria igitariri tutena kanja ja Kenya itukuona kwigintu kimusukumite nontu one cheupe tikawaida president tutikinyete gitare election ya runga mangarine na thiuruka Nthiguru iri Nthiguru cia Rwanda au mana ara Nthiguru bata tura gwita baka uma nao
Western bakathiuruka Ndwanda bathiuruka Ndwanda bagatiga Central na bate kuja that means we gintu kimwikirite kimwanki na kimusukumite mwanka atiga ngugi ofisi akinyara kuja kurunga mangarene kairi gucoka kimwana insi jaka kuringa campaign kairi chere aringire 2022 ukeja kuthikiria migambo ya raisi ni ukuone straight out migambo ya mtu wisoba na uniona ndio gwabo kujira wi ya sa Kenya njabatu akariba Kenya niyo gwabo kujira tuka yugwa tukorie inatwetite za Kenya not for one kwi makosa William Samoei Ruto advisors bawe batamwirire na advisors bawe batategere bakemwa advice ku safety kuma ke former deputy Rigathi Gachagua kujagi kithure kidiki igwe gintu bori igwe kuthima urito bantu babo bairi nontu nandi no kuona siasa nontu no kuona nandi ifosidi tu president wewe ngwa kenda compete na deputy president former Gachagua na mengira undia jakire antu na kuigwa hit Gachagua terigi wega kariro ofisine aigwa remera gukira gukathuka so niki gitumite athiuruka aeretie ni miradi ya kuthithia na ni ngugia gwitira Kenya lakini ngugia gwitira Kenya konere migambo iria former deputy president akwaria ni gutonya Kenyans for example rire jirembu kithimi kiri kiangani tosa kuona Kenyans antobonde iba gutonywa ni migambo ya former deputy president na vile rire eta Rwanda na mbere ya Bondo wetete Kisumu kuri mbere Bondo gwetagwa Rwanda ya nduguru constituency ya runga mirini Kennedy Omarende rire atirio president na force thirwo kurega kwari na kinye MP wa area mwanka kinyare gwika microphone nduguru eta vile akwija najeta Northeastern nuronero rakurakaririe icioro na nuronire Mandela women lipo Mandela riga kumukethi so otege eno umubo mantu ona ri akiuga ni Central arauga ni Central ina thina kana ni Mount Kenya ina thina na gacokera ona thina ri no tonire Mount Kenya kegwete entire the nation so ndienda kuuga president William Samoei Ruto ile makosa alifanya kadhihirie mantu na emotions ciai a big decision long ate kumenya na niyo yiji kumuura nandi muntu narua utimtu kumara wa side ya government ukumbo karibiriana na former deputy president yes so yemu niyo thine kumusumbura so that means president ne to hit president ne to hit na te hit yake no tonire hit kinya kumama na nkwire ndiga mantu ya to kuona kamera ne yake ari iguru ya ngari ukamuthinga tarumune eta nyomba kumama tantu kweje umeisiuru let me tell you president atekura iribi meruka mwankaza hii na to isiuru ntukwira ndona abera tukabubwethire barabara fulani ba mura uongo tukabubwethire sijui nini uongo because from you na yo also ni mbaya ni ile abiririe nayo na there is no need utinda kwalia so much mantu no tujulia nukwelewa kingi muntu ompara ukari mwenderia upu nontu the time akakuthikiria no jurie bugo kumwira then from there kinyara age kibu kumwirite ngakwa ukaithira wina thimu Samsung ukareja goteri nene ugo kama 5 star hotel wali bugo kumwiraga lakini ukorigwo na gitariri urongo kwa kinya muthia nontu agakinya kiri mantone hakinyage mantone remo kumudithiria nontu mantire ugite jonde ijaremere for example ya meru wita darakanithi ni gwita kirantu nkibera nandi president in evidence ni murongo one nontu no ugire ni thimbrinji igakwa na 100 days atonya wathanini hasoketa igembe auga hantu batiganya wona ndeka bibilia ndiguru bokona ngugi urela iteka hasoka wewe ngwa ejayembo bagekira wifi hegekira nto bodo wifi tukotinda kugura data nambi leo nantu jara no kwenda iria muthini na muthini yue nda kuigwa na muthini ona mumutethia akona mumutethia nandi nantu jara nandi ija kinyanire na mumutethia akwambira kwa kanya nandi akombere joiri yetatu mbere tutajua gatu akuthithia makosa jangi akwinga
former deputy president Rigathi wa Gachagua na hiyo Rigathi wa Gachagua oni okwire ndari kirosi muno na Rigathi wa Gachagua rather ndi nini ndamuretereri akija kuimpichwa no tu ziara we mwisho hageta tu ansi kuimpichwa yari Meru akwija Meru te kuongeta ezire Meru kuma uniretire kuimpichwa process ya impeachment yendelea so oni ni ndamureterere nkubu ndiramujokia ndiramureta mwanka makutano na ikaro bibio ndo gatega we Facebook kwe kwandi ku na no kuona tu nawe nyumene turarora alba rone re turamuikia kanisa ene Kinoru Methodist turakara nawe nyumene turamwira kwa area arachoka Nairobi turetera na rima tujenderete impeachment ikinendelea National Assembly so ndiende kuga mugambo jo Gachagua na mantu ja Gachagua president areta Northeastern azili no 7 days chukaringwa ni mugambo yo ikanisa emo ya Gachagua ira Gachagua yetarungame ndone yawe tanaja Western tambe ye kubatajira mantu janjira nkadije giki Gachagua arejere gota kanisa ene au gaba mumenyere ni wato thithire centru Mount Kenya ni wathithire riku umenyerero ngo kuja kwenu nontu ayezire gukugweto atutajira njira mwanga bataja kazira gansangiri geto kakagwetagieto mwego akora mtu kwetoju tira ninjire kuya madugani jantu na atoka turingiye mbego chege ku nukwigwa arina kegoso kuko turamwekera kura ngaiwa kwa murume tora muntu kumbe no kuma mazera tora tu so turekera kura reu President William Samoei Ruto mbinu ratigerie yonka no tumera dhimire na Northeastern mena dhimire na Western naja ria rathiurukite viiga na nthiguru wingi na Kisumu na Ruo na Nyanza na remere kwina thina ground no tona RSS ure kumwira no tuna kwa report na wengo agwita kona mbinu ratigerie riu mbinu ratigerie yongo musaba guneka musibe nire gusoka kaire to the Drummond kukaranje ainyiye buru etekiri Rigathi wa Gachagua obonti yege na Rigathi wa Gachagua enda ile akainyiye na nukuona bando Gachagua ojo no wakuwa imtu kithomi imtu utumbo utevomba gudra mu device imtu tina kithomo mtu yani utotiele nande akainyiye atangwa jonde maana ndio nachokira video yarukia Atonian Tobeto ba Mount Kenya bayo CS William Kabogo Kinyanjui na babangi bonde bayo ite tukino banagia nduguru mwangi jokora yuongereka hakara ya kongera petroli mwankine tatoka na ndi agochoka kairewe agokira ni ngere ngari na kugiria gusukuma menya kwirora mbinu imwe ya gutumira ukeza kugotwa ithirika polisi waku ukeza kwethia wowe mugwa kuma mwanka umere na kibara ugoroni wanu tuna mbiketie wanu watera mungu watera wani nawe tadina jera nani Mbuge mbuja kawira ndikwenda kidini kila to batio thima nakyo president na stress nene gambo la gutanga mtu tepati gutone president in fact nko ndakuria nande na kinya Mr. Jeremy atachokeri nontu kwena asira ukona president akiari no yani ena asira yaru arawa vijana butumbo tutisha don't you think na gutikire yare kithinki ngo kinya wengo nontore vijana baku butumbo tutisha no kumenjensi no yore mwangaikiti kuma the word go number 2 kinya togeta 2027 anto badha inonto I'm very sure bakaringa kura ora bataringa kura ringi don't you think wengo na gutikira thine na bando na kutasire gwa kwari ne nyingi nera ate gutikira ikwenda kwawe igithera muntu ari under stress conscious yewe kana subconscious mind either gwekitherukaga yani riu gutara migambo ira gatumira au ni othina nondu ni nkwenda were watekari kire asire mbuthu one aretere kithure kindiki is not a politician, is a leader and academia, yani ni mutongeria na muthomi
kwera no bwega anandi that means achinchanirie nukungwa achinchane bunduki anchuguma na ndayavuno apology na ndino ntunyo Gachagua gati thomi lakini Gachagua is a politician. Gachagua na politics na museso swaja uri ikane ni mwana maumau na tena ni administrator indi sio kumenyora kuthithia na antu baba bali ba provincial administration kwando mwananchi abana cheza na yeye nontu na kumenya gwita na ochoka no maumau nkurukia Ruto nawe athuganirie kithomo nontu bwa gucetha psychology antu igatuma gitabungi ndithingata sheria cia gatima mathi butha that no wa antu bonde itarimwe na no na endo tumenya kwa antu bonde igitaronde bonde rimwe na ndino na twairie rimwe aturia maruna richowe tukona haleluya aracoka aratonia ni acera aratonia ni mboto mapu na ndi mboto mapu ije nindi turejere kumierewa antu atwerechayo nindi twakinyara ba shundi bakiuga mbere batonya thirikarine na bau bangi bara bari bazimio no ntuibo batwiraga ni kuinuranua na ndi batu baratwari bawe na bakinywa nindi turone gatwera go tukenuranua ka itukenikwa katutamenyaga ndi na wagumara na maru our president is stressed na nitukurombera antu bara bari close and advisors ba president bamenyere president wetu ari in power corrupts and absolute power corrupts absolutely bamumenyere kiri checks and balances atikeje kuingiria judiciary atikeje utagara mianka atuika dictator kinyamuthia nero ni one term MP why ni one term president tutirona president ubatere kugia maruru nuntu bwa mantu ya mitandao nonto teka mutandao yo kuringa ndebe tutirona president ubatere kugia maruru nontu bwantu kumugira hekringa ndi what have you nenya kidore kindiki ndenda I want to be on record our son of the soil amenyere kinyawe atikeje kuendelwa mbewe je future yawe ijomererwa au jamwana kirikira tukiethe atangataga kimunithia kuguru amenyere nontu kidore kindiki professor na future nontu bwa mbere ni mwana kirime yaka na ni mwana kirime ya politics na rujo orure ari na ruari senator wa Tharaka Nithi County lakini na hiyo iangaliwe sababu gani ugatega na ndiwe kwa yere aretere gutongeria kuina anenkeri yake kutonia ura tukenda Ruto lakini ate kumenya mbinu ekera gutuma antu barega Ruto imbi anjangamua kwa hivyo profesa akuwe makini sana ambe achuria atiri rirantu bakuwa Ruto masingo why activity the cost ona ntunya bembu ibathuri sana no ntubwa mwamba yuyu wa president ku antu bandengo batira kuthura no nturi na antu bandengo batithura baba batithura number 1 muturi ni wa Embu mwana we na abundakti kama mbaindi uwe nyange ukara nkarite thirikari uni nchoke nyuma jambitie kuria mara unjukirie mwana nabo kwenda kuraga na muturi arigirwe kuri sign no ntu from reliable sources tuira kwa muturi na bangire kuri sign lakini baruga we arega kuri sibwa no tumenya makutira ngugi na rukiri kodingata na magamba yatibatere ko tantu bandengu kana embu ira gwita na ntu bandengu urigane no yumite muturi mwana wa abundakti ari ikane no yo ina ngabana akugirwa ngabana ariku na ndipo antu abasu focus itumi barasokere kurwana ngabana you remember president professor Rugirata the deputy president araugira tumba kuthore ngabana wa UNDA na ucoka withori mutongeria wa national wa UNDA na president ya town yeku kugirwa what does that one tell you bagu shift cause to effect so kiragira atutedia president na advisors bawe ne bamwire atiri cause kana itumi ukona muntu akithwa acheupe kana wona muntu ena kithainya tia kwendo mwaka githainya muno tindo muthwa muno murie na mbio nikenda nywa ndawa kiora kuma ndene Kenyans daiji ibarusite trust na thirikari ije ibarusite trust na president the presidency now is just a shadow of the situation nontubwa the symbol of unity the president imurongo nontu auga gukathithwa jatu metekia menyo twira turenda kuria atiri yari urandamu inaeri ndamu cietu inairi barabara cia inairi na nontu tukuigwa akeja miru akega akina kututenga na kupanga na kutenga na twire ndabwirite kina gikega contract ground minus bure bwa isiuru nobu na nturi ura kuibanga antu abakuibanga no kandaliti mtu kuibanga kimenya na itwe ampongerega nto ucheupe no ntunkuiwa mheshimiwa
Jeremy akwaria bwega na akwaria muno nontu ni kioria tucwa kithirikari nontu by the end of the day thirikari ria Kenya tethiro yumete ki maidadi kana antu betu no katukathura na kawaida ure okeja ambathe ojo nkwathwo ojo kanora twere kwathwo ni thirikari wingi kurukite mbuge kiurie mathugania ne ja Mumiru kana mathugania ne ja Uni atua ile president atua ajuketia kuigwa kwina Mwangi naona siasa kugwata Mwangi ngiraundi atua ajuketie ni ndio nete fai ndio na still ge kuongera thina ngiraundi one no tuveme alie wera arongerere two no tuvwa ngugi kuija kwa India to kairi no baeri ta kairi meo kudutego kairi ukeja kwira to bano distan njireri kauma katuru angaite maroba angaite ku iyo mtikuone solution no tumugambo yumo tutumireta kairi ukenda kura unde respecta president William Samoei Ruto na hizo wali ofisini akira nguge aria lakini nani narugire atire deputy president okay akona chake aria naugire thirikari itathithagia mirandi no twitare ya mbeca awa lakini mirandi re yonde twabwa indi tena ndito titomiriukia no thirikari ni ironere mbeca tena manya kwario akeja kuthika ndio abati gukira nacio kuga mbeca ba kuona hiyo si anja yetu ni tuone darasa ya Tharaka-Nithi ni uthigwa tuone barabara ni kuthigwa ewe icio guma mugota Mandera mundo gas tuone ni kuthigwa tucoke tuone nguo kari nyini gwikoro kuma makutano jamwe ya Mwanka Meru patu kito tutwere tumwende tukamwendo automatically no tuoni ni ndoragia kiuria na karite nkiuragia ndugi niki barabara yetu rasimandi pick up emere irire mwe yana ndi unda rusire cross nini neba no tubangari na promox ye miguka turamuthika tathiria ntukwinya ndugi niki batwi atongeria betu pa Mount Kenya isi pate kuona ntobobu Mount Kenya isi ni Kirinyaga Embu na Kanithi na Meru ntuni ntuomere kuiba kwataniri bete mwaka State House bete State House tumuta kwira nangani Jeremy atithagia ngo akaraga wangatithagia bete na thimu mwana njende mwe na kio tumete mbuma kira tongere ba Meru mbuga atongeria ba Meru barabara ona ndi Mwanka thai utemutongere tiga mutongeri omwe we kandirendire na ndamwire bimibiri bitethiri na ndeta kiriwe ndamwira tonere zopsi ndamwira mimi nimekupenda mpuro waburi ndamwira mpuro waburi ugo kwirita kiri MP betu baratwanenkerwe ni Meru County no tumpuro waburi mura arongamire kibara mbere ate ukira ate no ugwa aronga no basonko barabara eketieris aja sirimu ibo memindene na aja example aja na Naivasha aya na moyo itataveta ura miunderi na sonko ne sokeru antu auga Meru betu batena gutukurima especially antu begembe nabo tura Rwanda pagota ko maida Rwanda ntwagire gutometa kuragiro nana ni kwithurwa janja kamundi na andega tumira kamundi kanini na miundere kariri ne soko ariko na miundere mbikiro ndo record miundere muchoko atore kuraro siri kebunguri na sumu na nduru 25 cents ni ndire itirie last year yike kuma siringi 10 era siringi 10 na sumuni 15 shillings mwaka yani mtu anenkirie kemwe wenda eka 60 ende kemwe kile ana siringi na sumuni imagine mporo waburi nzende enda kwenda atongeje beto bamiri na ngaba ngawira na ntubunde barabara ba alindas nekitu ndaro ngabena madiko ndauga njere yana uma mutongeria nilingone ntwangaine yakabere kirito kana this is igitara gweka differences mwanya muntu njokeri nyomba turare njoka adeki nani barabara heji yetu ntaigwa MP kana linda sibetete kurumiroba na itwe ni barabara antigirie kuri mwanyanya na musheri mwe niyo ina miruka niyo ina miraya Meru niyo ina ntobara kaniri na baiza wende zile kulia rais antobara bakuja ira ndagasere ni thimuno ni antobara bakarama kariba Meru County muntu nibo tumaira ndagasere daily basis kwenda Nairobi na kuchoka kinyara kaniri hongo te affecta ko ndagasera muntu gipati kimwe kirisaidie ya chuka kwa bora utangara chuka betete kwa Nairobi lakini wewe Meru kenda wita nyamwira Nairobi no Mwanka uwepo kurukire nithi
fene tudati uregenjera wete mwanka na nyuki icio so atongeri tukwenda kuwa bakiaria na voice imwe na bakiaraniria kwena kintu na tubabongeze kuna kintu kachagugire yes arauga thai gutwikite leaders beto ibaire ba worship praise and worship team oya tatura nyono kwa nega mwambo yure nto by the way okolelia meru kinya nini project cio to idea to cia inene utea kinya mi ukatonya Facebook ne kwa page ekwa nini mtombere kuga accident ira twamire kiri election ira twazire 2022 August ne kwiro twathurire gege MP buri nonire ya ndi kiraja haikeze president agitugia gendo tugia maru ini mbise ukuonia heshima utesima koko heshima ndio bro kedira ne heshima le kukudiria to babori mbibazire to gendo mutugiria marumu na meru utesima leo ili kuona nya batwe tuyagwa na utemu mtotomba kuona kinyo moro ngama moro ngama ni mbuga no tudimutongeria imbuga na nabwo kuga bro abori ndamusagutire lakini kututiona meru mtu ukaliza sarasia omba guko kuona president akalinde urwa mwera this is wrong na to be na bita ni ugono to 1 2 3 meru twe kira kirio batu tekyo kirio ne kureka barabara atokire batu kwatanira beta kuria barabara area kuma makutano jamwe yumeta keno kweta mwankamaro mtu na batigo ciuria njira area kweta mwankana nyuki ndukare njira wekiro dera ngare ko kwa kaziga na 20 engio kimiona weta na njira ukona lakini njira yetu ni mbese na ntigiri ina boda na ambie na mbese na ina tauni sio ndo tukakuruka ukoma makutano yoke ya biyai usoke weje embu umembu ya runyenje weje kwetu tanto twaena na batigate usoke umiramu umawe weje weje moro nyenje weje chuka umachuka weje chogoria weje marima ni tauni yetu ni iri barabara yetu ni iri tauni ine neri mbese na abantu bari mala na abantu bitangugi ni kurigana MP bakariba batwathurire batomba gweta kuri president Ruto njire ne kwa bati gwekirwa ndo kare njibere swali ni mtu kuona ni nato tekero advantage na nikieto nikirito ndaungi na mu supportere akuga hapo ta state house awa kemali kiwa morwe kinyame urubona bone kega no Mr Jeremy kwina womba kuthwani mbi yutuma MP beto kana kinyatongeri bonde bara bagiri kutiko temu tukuri kiuria na manto yakiona na bakiona otebi bakuona no birora babire kuona kithirikari nebo basa kwa kithirikari nda mayongo cheupe kinyakethera agacagwe na impeachirwe tuturite kuma nthiro ombwa mumiro emondo jwa mwiku na teganya ntu buburathira nyathai na nandi mberu inyethera itukuwa kirima kiomoro kana gigagita trakteria gugitandaca kinyakethera kura by coincident kana accident gacagwa impeach githule kindi giatonya nikara atonya gwa kwa police member ore komba kwathwa. The point is kinyatha hizi kuragija na appointment gutiro nduo kari njira as my brother kuga irindirega kumenya gwikirwa mbere no ntuna kuba ntokingari na ba kithara inde oga tuire nikithito tuthara na ndi kuthara kura naku gutirambiria na arua ari kwigitara kinyata tutakabwaga ari kwigitara kinyata na twari na bantu angaine na tutanga tekumenya kana ri baingi methene ro kura ibangi ubangere tamya to voting kiri namba itiaragi orongo voting chianto bara nkuire kitumi rona mbuga bakionero into bira mbere ndo ayuka nundu nandi kwina ndo ari no tutetheke nundu kwina ndo atuichu waketha tukabuga ntu mbere ndo ayuka ire ronekaga nio mbendi ya umbani niwe ushindi nundu nera nditamaina nuka president Kenya yari kukuma igitara moya kuma kiripiru au moya kuma Kibaki atonya pande hiyo Kibaki akiuma Uhuru atonya pande hiyo na iye kira atumire Uhuru atuika atiromba gutonyithia Raila nura uju atonya ni araedia nandi inkya mwenzetu inkya chiringanira ende ciarega kumenya atiri imburi kuringira mbiti campaign mbiti thutani jukwaene ka mbiti ya tuletere dina interview mirandi ukinya ntona unyanza ni kwere sana tamuringite kura ndindirejire kuona atiri cheupe na ura kwenda kuuga ndindenda kuuga ntu bura bwega ndakuthure tiuma ndakwenda na uni aranka gwatanira na ntu bara baringira undi kuma na arua put me on record na kinyo ndikire bwega mbeterete kuigua atiri
president rirakero nejite region yetu ojora umire na unangi mbere atwaria nimewatenga nimewapanga ndenda twamba kwaria githa ya campaign imbi twereri na kethira ni gutikwa tutimba kuendelea kuandika list ya bia no tuninde sheria cia muthemba ntiringa campaign ya muntu jairi campaign ya mbere ni umbire urokuga campaign ya ijiri ni twambe tutike kenda ugite binto kenda tonede no tutika no bithatu tune ni bithatu tugithate so president tha iji atena direction nuko ngwata bwega na atena direction na nura tu mitambo ne tomba kuga atiri tomba kuga muntu akeja kwaga direction kana ja kwiri omba inyobiringa ni muiji ontora na akiona ja akamwingira inyuru na ndi president wetu atena direction muntu bwa kuthana ndi timirandi atume na akwenda gwikia ina akwenda kurega gwikia ina erekerete urongo ibu mutagarire atongeria betu nabo bekiro kibogicine igitara kwinga chagua bararega kumenya kira kirija mutano nyakwe kiari kaniawe umegite kara na mpara no gikare gintu na nditaka wone twithite riu kithinene itebi kwambirio chinchania ndonaga na ndi icungwa kakwebwa gitikia majority nontu tibo majority bana haria so itebira bikanyogoranwa muno na batwe miru tiga murungu atuteithie jonto kinywa kuuga imbi nambi na tuendelee acoke endelee kung'ang'ana na jenzi akiuga gwikirwa kithandu kune kwage mubango tutigwa Meru County. Yes, menye igoro Mr. Jeremy ibrone rekoti kirul na yawa Moses Wetangula kwi mantu ariti na kwa twekana ndi koti ni raugire Kenya Kwanza teo majority tena majority ke assembly na kukerwa ni strategy itumeri kenda kutweka azimio ndiraba kethirwa bakwa officially bakuriva majority itibira menyeka bya tinza ni kulungi kimani chungo woro ikini kuwa kyawe kikwamba kithira kinyeko kikiti wakyo so gutweke nande araura MPs baba Mount Kenya batiere ne antu batomba nyaku irombe na antu batomba nyaku kutiarige na bo ni imanto ya kuirwa yani imutsetho kana ikarata katevi nonto ke yande nonto na te kiomba ke ya kutsethwo uwo muntu wenda akorikiuria karita kero ni ligo sindio nonto kwa karikire oro ndike koti no kumerira ruto ake yari ya ambule mkoti we koti niyo yawire Kenya Kwanza teo majority na kwa hivyo itini no mwangapi kin distributor inge urakubatere ukona batu tutiwanja kana tutatiwanja tugatigwa na no twamenyerio tigwa katukaiba ngotigwa ni ndiuga atiri meitu amenyerio yani no tekererio tigwa tikambitikiretie kankuga no ntunani ntumene no memerene uni na kinywa na ugwa na mumiro gatwakirichagwa teuma no keja kwitho ya kirichagwa kinyara ini ne utanyama kinyoga dolari jamanio kamiti umenye uri jamanio kamiti rera chwaga nyama yu no kumeno wage nyama nonture guta uri ndere no na control uri wikairo kugwata rando omba kwitho inyacho uyi murembo jwaje gwikira kirinda bwega inde tembi ararita zia kubanga kiatho kiriku riu turinya maruo nontu batwi the power of claim batu represented no tutiobona bakinyara gwira president gatutanukanwa gutirio tukwenda gutuchore me atatugurana we are not getting married tema pensi tuna jona ruto na tema pensi tuendaga bila tuendaga ni atiri bahati wathuta gitine tuone fainda na tuona fainda tumeaga atia merure twari na CS bangana na ndira ito nenkeri umwe na nyara hatu acangirwe abakaba ya twari na CS ukwerwa imbia kuthithia jamunya na ni twanenkerwa mono etakinya kiri parastato amechangamuka by the way tika kuchangamuka tuenda kuja arenda kuhakikisha thineru arenda kuga ugwatura nduna kwari kigambo gyaku tuenda kuga atiri bahatwi kinya ya sabu ikuringanwa tutumba kunenkerwa mono weje nandike kagwatara ini tukuma umwe katotere tuone tuenda kuria atiri kura chietu muno cia Meru County ite kwaria kithetine kia Ruto nondoka ya kutha ni kwaria tutumba kutha na arua parastato ikinenkanirwa batu parastato cia kuminyana tunenkeri Meru hakuna government parastatos tuna ngapi hakuna CS tunabangana no mwe kiri county onde kiri sub county kenda constituency kenda katwembugwe nimbitu na thina niyo ite kwaria na ndawa yetu
waeje ne chinchie rwimbo akeja kwitha tutukumba kuina rwagi kalenjini no twine na ndenda kuthurira gakwenda turinge rwimbo rwa Kimiru ina gututiumba no tuinya na ala tuli uru tugiritie njari na matende tukinyite makara jwa kaende na ndio tukalirite njege tuithirikenye na muturu migwa. Thank you. Ganto kwenda kuongera gikiuri kiro kuritie Njeri kila goria kia mantu ja majority leader ende mbere mbanchoke kiuri kiu kidogo nguchoke kidogo kitu ya president ira rari northeastern na ndako kiuri kiu ndagucokeria ukaigora president mibango yo na mathoni jawo ugetekania nani urankuga president ena stress president kira kuthithia ti ka kuoria mwanki ga kuongera mwanki rumuri ga kuongera mwanki maguta ya petroli one agweta northeastern agweta no arethire sibo batano bakugwatwa ba Blackton ni Al-Shabaab. Yes, president we mwarunga makirengone auga nkarara gukunga kampu guku mwanga sibo babarekwe na ndini ngo kuonia look at migambo ibu ali northeastern no soke wo utege anto babe to bakwadaptwa na Nakuru Embu Kenya yonde bo ate kwariria baba lakini sibo akarara northeastern mwankabone na at the same time ari baba kone kabai moyo au swayu baba wadre baba chokibe mo bagara chokibe mo nadi era ato se psychological rivers. Number 2 of the same usiolo watri I mean now ye na rari sijui ni Marsabit ama ni wapi awa akuruguria mwanka Somalia na ndebe tukuja oteveting zoro kwambiriti kuwa au oteveting antu ibaya we IDs tekura uzoende otheri na nando koria atiri already machifu betu bayukitu batano anto ba Somalia no ba Shababu baba kwa baretete lakini anto ba ibaye we ibandre otheri free batonye Kenya free Njeri butano leka kithirikari guma Kenyatta akore tosia thiguku no tindi guru kinyemwe etikaragia mianka yayo. Yes, etandi guru chonde bakaragia mianka yayo kirigaro no gwa ya Kenya ni president William Samoei Ruto ejo thithia mantu jau no ntugwa advisors ba kuona ba ndware ya Somali kuja kwirwe ne nkiro ibandi etambete kinya kurwa wona kana wona ija kwaku kurara ote ingete mirango na kurara ngeti rugori kwa murumu na kareti murumu no wakara ndama kireza kandi kwina ntu barejire guku baba ingi na wiji tu na thine ana beto kwaga ngugi kwina ana bo thiurukia ngumu na kawa street na tauni ni cietu mbere urera mwana wacha nikulipe na simu akona simu iko nyumbani kidogo mwana ora sura kimoni Msudani mu Ethiopia kidogo kale wa mwana wacha nikulipe na simu oya akura weka 0721 imagine ega itamarietwa jagoku mtu nonire kibande lakini kuthora gwako kure kunatumira ndura rutuburu muntu narugore tendi guruna ndi guruna eto ikireri utugote kara simu ibagwati ene no rugurira maitha. Yes, na ndabora kanaja isirika ndabora kana meru kwatwekane ya meru bakurana. Thank you. Nuko na ruthi ne tukakiswa tukirwa meru nyinyi ni wabaya na meru ba kuma ndoro romba batalia dina. Yes, bele banetere antu betu begembe meru dina makosa zera ndonere jama nini na janduria muno ni ogwe kujukia amailo kareta kireba utwe na batu ukarugura mpaka na nini ndo kinyine ndo na ndeni anka yonde ndo kundu nara ninguro tumbata bata zage batonye na bayi Uganda batonye na kikorire Mr. Kenywa. Yes, interest ya president yetu yongwa ni interest mbino Somali nyeta ikaba mwakura weya kwa ni kwerere imalabu ataride turom nonto Somali okeringa kura 1.7 yuchi ando anda chio de Galisa bagwatane wajia Mandela 1.7 na nonete kura 4.2 ili anekero ni Mount Kenya isiorete na nkoro newe utemugoni bizi kuri isiorete ni techoka lenjirewe ni kugiria statistics za kusaraibu arugorere baraba northeastern Somali etoyero kibande na etwolinga kure lingi ato my life weku ato on top of that ni gweta konenkanira ugo tukumenya twina thina miaka iri mithiru antu beto ba Mount Kenya bonde batona form cia kibande
twina miaka iri mithiru mwana wetu atona kibande eta ngira ndio thikiri wigwe batu urinjita kibande kiteja ntena kio babona agite visa cia gweta bakarite nja mtu kwa kibande bange bena ngugi bakaraja yana ndi turali na mtu umwe kubu na urire mwekuru na bathithia marriage mutana kara US lakini atomba gweta mtu kibande gitauma atomba kuona visa lakini kira makiria ntu muno ni kitungu kwera na ndendo kwera kinyamerwa kwa face dine era face risiuru one utomba gweta konekana no distani form 1.6 form anto bayo ibande lakini Mount Kenya etakuwa na kibande hiyo ni makosa. Secondly, the nere wanere isiuru batu tune ba isiuru anto diri kuota yanto brava tore isiuru bamiru the nere riguku the nere wanere embu ere aja ko kinya president ya jaja aga face hadi time ndene amiru no tuba mantu jera kudithia iketu kumweraga uoni tuni nke mwandi baisaga kila kibati kuoria mwangijo siasa nandi ni uoni tumi mathogani yako ni tobieri bwambere atwe ndete president bakarende guru bawe siasa ete udu utone bakarete etete kwa uhuru na uhuru amurugurira kwa go bekakatira bathithiri ya uhuru amwira bobo akwira kuthithia kwenda ni ita no opposite uhuru role ya amutu ko ministers baga piswa atamutera kanya amuturukera jensi umeni bwitinto bienu utonda kuya gotheria so ankwenda kwira dinene ronere embu na huku akamiona aja na ntukwirira akathura gukuburu ari muthuri ine kamodi wesi nacwe digadi wasabwa kinyegeza ni utuko za kenda amwita bakarekeza keni amwira thiguru ni rutire because murutire juu kasabwa ari gurukina na ruto let me tell you right now kinyaro aria kui present na mibango ari gurure ruto na utiringe thirikari wa bateko tiganandi na batwi ukona thirikari eto barabe no gwa yakari bade gururiku eje no tutemenyora gwakara na harwa ruto agotomera mbinu cionde kakurumana hakagwanto bandengu na naringeri ibokura ageta naja ko vijana hamwe mtawasafirisha kakuruma vijana kuti kago swakioria kakanga ere nekinyire nagere confuse na ndia mwankambiria kwa migambo teo next move no safirisha tora kuga nontu aratomere mbinu kuraga toto gutoto bagasongo ahora na beto ere makwaki akudutangare na kwambira kuruma na kwamba kwaki sioni next move wewe no tunande Rwanda ro kumurega haragwe Mount Kenya next move imbi niro ko mwandi guys nete asori ginji ndenda kumona wa munyoro atenyo munyoro beta bakarende kuruna wa munyoro zakende cyo tuku gitinene ke mutu kinyamoka mwako takaibwe no kaza takaibwe amwere mutane ndiguruni rutire nakende to sibu Kenyans njo kezira tusora to dithia bojari neti je kwega na promises kairi tia kadithia nkadodi nadithia nani kiondo gira kuwa na kadithia nadithia boja zato gira kitodore tienkirikia mekweza Meru County ukega na tugugi tokai endo gaikia bilioni na ara cheigwa ugaikia kwa samaki billions ugacoka batu akariba Meru tukure makaoa eria igwa majani batu itwe beneficiary para nene kethirikari go taxon ugacoka gatwakira kathoko kangara kire mwicione aka 50 million kampo bagwa kadini nukumenya ne thina nimbi okay akwithirwa batu atongeri bara babatere kuthwa bagitaru ari rukiri thasta no office newe bageti interview batu meru tukwenda kuona mirandi yero raendri nara tukwenda kuona yero raendri nara bate kwaria then babu bwaire kamunda karugito betende magara bakuraza na wake cheupetera witikia atiri aminius ya wambere ukadhura gurukia ugatuma ugatubundithio rume utita kamunda kogoro na tukite kura kire namba 4 Kenya kenda tonya utubundithio rume areke agotwa kundi uria re kuri thinengi as ugo kuga my brother akiuga tutene Kenya eji antu bare ukona no thisani na aria bara bakuongerwa ibande anwije onithite karisachi gakwa ndona batu twina kinuku kingi ya Kenya engi gikigaraga isiri ani buije isiri ne Kenya na bwayo ne Kenya ndene Kenya ira ne Kenya na ndene na ndathithia research na ndona atiri na ndiuga ujo na ndi mitambo neje no ntumbuga taba kaigwa beja antu bara batitu ira gwita chukuru nije thai betere chukuru kila mari
ni nkubona guti university utikubona Yes. betire kabambiritie na gwita kwa negative atichani bari ambirie kinya na kwa atichani mbora ambirie gutarwa aratonya i nuntu mbere bachinda kwa nikuitho bena mbeca indi batido na batathomaga nuntu baingairwo nyomba na ndi nyari bau utura kuga baingairwo nyomba bao ibarekererie beta chuku nije nindira thoma beta chukuru nikenda bambirie kugia power ya appointment. Okay. Bamenya utombe kwa tija sawa nuntu mwari wao atonyere akethara atonya akiatira computer ketha ni chundi na chundi ungina bandu ari atonya kwa nini ugo na ndigiri weneo agatombeka u aburikiche buriburiche u na certificate ya techani umbio cha ndigiri tukukaraga iure ni ndiguru na bwayo nuntu ndiendo menya bwega ira ni ndiguru ikwiruga itwika colony kivyake na nuonerera kora in abductions cia thina kwa gutongwa bakuinga baingire ndiguru ngima nuntu ibagwete akwicha bi cia kuota iri thauma na ndi tuci na utu ciamba irio nuntu bo batongwa be thirikarine bambiria kiri appointment cia thirikari beku beta Rwanda bakurugurirwa twerekerete ku. Number 2 ni assurance iri ku president yenayo ati antu bau ba Rwanda bakanenkerwo ibandi bamuringira abagatuika ja baiciro nuntu no banje mweri bakamwira uongori na bakarega achio na ndi turonere goja kidogo isiuru irandikirire iri kiri Mount Kenya East ungwate bwega no mburi atiri nuntu batitwire gwitikiria kwijande imbira bakuchirie muno kundikiria kiri speaker wa isiura ugira atiri bukano baimbi tumitura mwiraga uongo atothireni yawe tweta Mount Kenya na ndi ndo gwira atiri imbi tumia bakwenda kwijande inontu iba kuona atiri sore kuuga uju kinya thina wa munyoro akuruga kinya wengo bira kuruga korosa batibiumba the movement kana urito bure akumbendi nija muntu kuthithia mbomu muntu uringite mbomu ira ya Japan ira ya Karushima atamenya kanda minji yayo tiga kumirugurira kinyere kuthithio wa munyoro ya gwatandi guru yonde wa munyoro tikakethwa akirungamaga wa munyoro tikakethwa embuga icho agagitiki ukine nuntu bwa mantu ja koti nambi and this is Kenya, don't try it akona akethwa ari ugwatine indi nyambo mira control kinyawe arekia neja muthithio mbomu irumbia ni controllable no wire atiri kwenda giti na ndi interest cia ndi uringa ire ciawe araire aki ni gwita ruto atokenda at least basaindika. The question is this tipa saindika no ntwetha batisa indika no we na kiroto ri akeja kuthwa rita muntu ekira muntu ukari nkoronewe gutibua so ndenda kwa interest cia ndiguru izi twithinene tutigutetheka kiri wa munyoro tutigutetheka kiri wa Kareni na Chugoi tutigutetheka kiri aria betu na jatu miru ni tutena thina ndabo no ntubarabo mbuga no ba utetheka ingabana wao tuturi arungu na tukayeguru twerekerana baba Ibara sana kutegera Meru TV tanambere guthira gitutegere tanambere gututumira SMS yaku rigana namba ni 0748988901 ugathira gintumira SMS yaku ngethira nkimigwata kagita katikura ya wenda witaruterero WhatsApp tumira namba weu ugatwata ruterero Facebook ni Meru TV Kenya na ruterero YouTube ni Meru TV Digital katwata ntaro gatura maoni jaku weni jaku opinion yaku nere kono ntokinya we mukenya ri uribwa atia arori kuonde no kuibwa wanirite kana no kuibwa ya kama ntu yatete bwega kana no kuona yaka yatete mzuri omba kuthirwa gitutumira SMS yaku na komba kuthirwa nkimigwata kwina muntu kumbira na tafadhali omba ndikira SMS mbira rieto yaku na naraumite kenda at least tumenya ututhikirite kana ututegerete wirutere riko kwina muntu kwitwa ombira MC George akona point Ruto ni kama kifo ya nyani ikifika miti yote uteleza. Ruto amesahau Meru, watu wanauliwa na kuibiwa ng'ombe kila siku na watu wengi. Meru hawana ID cards. Akaua Patrick Shugu. Shugu? Okay, salimia hao wase. Arito Patrick Mutembei. Mbwega sana Patrick. Ngani kuna mtongi ukumbira ebu niulizia hao watu kwani sisi wa Kenya sisi Meru tulikosea wapi? Manake Ruto ametusahau na ukikuja pande ya gavana pia tumesaulika.
Kabisa. Kwa hiyo tukiwa yeye anajua ukweli. Tuirwa keki. Anaitwa Patrick. Muretu mucokeria nkatho tuirwa keki no ntumbi atongeria betu baria babatere gututetera nao itugwerano baria babatere kwaria mugambo jumwe kabakirire bakira tuirugagwa barega kumenya turi uthuranywa mwananchi egakinyirwa na atu no power yetu nikiri mwananchi ni kwinga muntu tukethane mekira njuthi tukethane agatia nkuru marwe ni ambecha no nturi guti onge tutigerie batu nito jarende turugwa ja keki ni kabati Thank you. Ngatu gatiganira turugwe ni kashongo yi atukarange atutenge atupange tugethane amarwe ni ambecha mekira okay, thank you so much producer kwa mbira tujuke kanya kanini tukikambreak kidogo tugetha tugichokera kagita katikura ukomba kuthira ukimaruka mitambo ni kwirira twina mantu maingi sana ya tukurwirite goropa nanu nende nya twambiriria by the way tutukare tukinya kuraja nende twambiriria kwa hivyo mambo ni mingi ukithira ukimaruka mitambo ne tugichoka tukaororeri mantu kidogo ringi bado yeye national government then tugichoka haja county ya Meru kama kawaida tumetajiri wa cheupe rikana utuma SMS yako kile namba yako screen neku ngichokera nkethro nkiwata usiende bali. Nwethiritwo gichwana aria ukagura mabati ija kuimba nyomba yaku na style ile kwenda Duralong Mabati Factory Limited toriaje ni ondobu waku nitwendagia mabati ja rangi mwanya na ja mithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana corrugated, Duralong Roman Tile na magori ja kuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya na rangi mwanya kuna rangi ya blue, charcoal grey ni rangi mbingi rowisi. Tubwetha cia no accessories yayo ya ridges tunaona kinya misumari na rubber washers. Tuita mabati yetu kulingana na ithimi bya nyumba yeku. Mkoroki netukamataira ateja betu mabati mwanka mochi Duralong tori Isiolo barabareni ya kuerekera Isiolo Airport. Kumenya manto nkoroki toriongere bichine chieto kana toringere dimo kukurokera 0110 581 292. Duralong Mabati Factory Limited. Tested, approved and trusted. Anuije no aranire no bichichia Meru TV na Dhere FM okaigwa kore no ntobote okugweria kuma kire programu ire igwetaruone na ndi no tume maoni jaku gukurokira email yetu area ni merutvcomplaintcenter@gmail.com kana toringere thimo gukurokira 0114 190 962. Meru TV kionere mwanya. Yesaya Michelo ituma mugongo juga kura ikyo gitumi batu twithire FM tukureterete mubango jwa thire sport kana thire bianine kwambira ntuko shonde chanji mosi kwambira tha 11 mwanka tha ijiri shongwa ugakurukirwa tukomiza mantuja maingi jege Michelo kuma Michelo ya mubira jwa maguru Michelo ya mibira ya kabu ugwatanire tena nikyo gora Phineas the captain ugakurukirwa tutrimane kirigaru ya sporti tumenye nata Michelo ititana mbere tukomiza mantuja maingi jege Michelo tutirimana rizo kamemene kadire FM 11.2 wirigiro bwa Meru.
nwethiritwo gichwana aria ukagura mabati ya kuimba nyumba yaku na style iria kwenda. Duralong Mabati Factory Limited turi aje nionto bwaku nitwendagia mabati ja rangi mwanya na ja mithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana corrugated, Duralong Roman Tile na magori ja kuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwethacia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya. Kuna rangi ya blue, charcoal grey na rangi mbingi rowisi. Tubwethacia no accessories yayo ya ridges, tunaona kinya misumari na rubber washers. Tuita mabati yetu kulingana na ithimi bya nyumba yeku. Mkoroki netukamataira ateja betu mabati Mwankamochi. Duralong turi Isiolo barabareni ya kuerekera Isiolo Airport. Kumenya manto nkoroki toriongere bichine chieto kana toringere dimo kukurukira 0110 581 292. Duralong Mabati Factory Limited. Tested, approved and trusted. Wega sana mutegeri wa Meru TV ngakwira karibu ringi tutanambira kwitha tukiaraniria kana mubango tuyungi mubango ni rumuri rwa siasa kama kawaida na njerio cheupe na untukitero tuli na hageni beto ndene studio expert kana barabo mbako da baito changanuira siasa ora siti tanambira withiro ni ndene ya Kenya withiro ni ndene ya county yetu ya Meru na nya county ringi tuketha tukimenya ni mbio yongwa egwita nambere ibwega sana mwathani tanambira kwitha gikutharimu tanambira kwithiro kiaraniria na batu na rikana no withiro tro Facebook no Meru TV Kenya rutero YouTube no withiro terenerwa Meru TV Digital na wenda kuthira ukintumira SMS yeku namba ni 0748918901 na namba yo no mitumira wantumira SMS yeku ginya rutera WhatsApp na kwamba kuthira nkiwata SMS yaku twire maoni yaku ni jaiku ugakorukirwa no ntumantu ya mantu mwanki ni mantu yaku egie no tukinyawe no withira wisafana njiremo kana rengi kana withira we comfortable no kwibore sawa sawa na rori no withira gitwira we uko sawa sawa kwa hivyo namba ni ukwithira ukiaraniria na batu na tugete na mbere kwithira tukimenya opinion yeku ikariatia na kana comment yeku ikariatia kama kawaida tugeta na mbere tuketha tukiariria kwa haraka tumantu kidogo tututierie to national government then tutha tugichoka aja county ya Meru kienda tuta na mbere kumenya nayo county ya Meru kinyayo yitete atia kirimentu yege siasa akutu isokera kwina antu baba mandaktari baba bedrobena mantu ya mental health kana baba madhuganyo ive vile tukinyo bagichumiria na bedro bakiuria mutongeri wetu Mugongo William Ruto athikire sana jenzi nareke no akubaudhia na bathikire sana na awa bamwira akiokara nthi pengine na tubaki bathikira kana akathithiura ndu baba kwenda no bethirwe baitinti kinya mantu yo kuiba kuandika mitandao na nini na bakareka yake obari na njirembea lakini yake kutwika na ukakethirwa akiba shut up akubera na kilazima antu baba kareka bakuongelo monki yo kuandika yo inde bakura bakandika lakini yake kwalanithia no pole pole bomba muiba na bakethirwa bakirekana mantu no ntuya yau kenu ibuku thwani pengine jenzi uwantu baba kuwa ni mabakarua ndena bakarirua kana no tuwatumbo beta bonde kinyaka tura kinyiki mitandao na uwa kwariria akari tukiupole na bera burana bako na kuna mambo mingi twalanirina tuwatani turitengui antu baba mbakuthirwa bakimuibo na bakarekana na intetore bakwandika kimitandao kambuge ya Muthomi and as a counselor by profession oni nimbijo ntobomwe the lead law kana the lead system ya command ya administer onto ititha gwekireta solution gekomeshaga kana gukomesha ikuga atiri kinyanja kiri mwekuru na ana ugatwika chimbo watu ongenta irantu ugashauti antu kaba gutaimaga baga gukirira bendera ithagia maisha yao aginesti ugwe ririoteo kana nderiotiri na yamba iria kwa timu nene ya gucua mantu ja maingi yara nyotendaga nikyo tumiona nyaru mebara betho abangenti kuisa beja gukua gikumisa rabo nundu rira batyo kwaga inya iro bateka kwa kurigwa marando jara makuru
ndenda kuga as a counselor by profession uni a psychological counselor for that matter and general counseling ana ba Gen Z approach yao ire bakunenkerwa itimenya kureta suruhisho Kenya. One, rira baugire reject finance bill ego tuika neko rejectwa rira gwatwire igu karwandi methe na kiri Burundi based totona bari in demands ciao ire met during the setup gwakareja ka kwa ina Gen Z jiri kwa ina Gen Z ra umara kienine na Gen Z ra yeterete kuthara bila bikaumanya na Gen Z ongo eratumwa kurwa baroragwa barabundatwa barathithwa bararingwa na tiangazi Gen Z enge Gen Z the boss iraumare rauga ni Burundi mbesi rajukeite ira ikujukeite mantu jana Gen Z tutaira yatamet batataira taxi nama nikyo gatuma finance bill irekwa bagacoka bakenda ngugicionora antu ngugicionora ikura nyire irio gaigutunyanwa ngugire ikonora nire ba exportation nikenda balitwa Kenya. Leta Gen Z no bamenye bwega rero igwanga ibagwira ngana bamurika kwa metho anga ngobeje metho anga igatirimbaranga toni to metho tukairwa anga toto waiti tukatuka twarendi udira kwa murika na kwa Kenyatta anga KICC ira ninjire emwe ya kubarita rito ikenda batigwa betho batero. Number 2, digital literacy itemenye okomeshwa na muntu engari neguru no kana waria na mwandiki you address the mind and you appeal to the mind no ntuku na that expression na koti ititedia no ntugutora iko koti no ntubwa kuringa muntu mbicha muigirite thandu kune achindwa barita bakauga president yeta na kuga nekiri thandu kune ri ethe moyo neze ngeza tumone tone aja sawa tumenye ari oga kuthugwa ateja kuringana na sheria no ntu atemenya kwa aligned in court. My appeal is stakeholders bonde iba tutedie kwando Gen Z kuma weguru kila mahali nikenda tuona forums chionde cha stakeholders but ibara babatere nyo support kinyabo bategwiritwe woni ngenya kutwa ntigwiritwe ne kasungu kaka kuga ndero ni gakwandikwa wahika iro matwa manene janjo gugagerwa kena matwa manene gatikuthikira antu bao ile nkera baraba gwikira batigo wekera matwa manene na nyeni kuona geko uga tikuigwa na ndi nina batu tuwekera tukuona atiri these expressions that the Gen Z are doing only that kaire kire extreme indi bakwaria na atakaria na bokinya wa daktari baba kuwa na atakaria na Gen Z abere bareke kuruma na mitandaoni abere bareke wikira bidapa wikira mitandaoni na wengwa iroma mbere ngare akarumana. The issue is not even kurumana. The issue is not even kurumana. Muntu maugite idle mind is the devil's workshop. Kila president ya kusafala hizi ka kuona product ya devil's workshop because these youth are idle. Youth bara bakuona kanya kako banga kasungu gotochi ya ore ngugine formidable. Aluga ka didi ICT centers or ICT yabu tutafanya hapa utoe ndora kama haijapatikana ili hawa mbisa kifinya atoe ndora atafanya nini? Atafanya kazi nyingine ya kufanya kasungu kwa Njeneza. Museveni akikuja akileta chinda anaweka kwa Njeneza. Yule anasema asisumbuliwe anaweka kwa Njeneza. Sababu hiyo IT mind aitumiki positively for the benefit of the idle person. Kunda awatinya kuga bakarumana. Kurumana ni part of expression. Nyana kurumana na nyatu turumanaga. Kinyago na my brother John turumanaga. Aturumana mubango. Natuka. Iturumana nyatu bakaura. This one is a politician. Na wano ndumana nyatu bakaura. Mpiwe kamenya haba kuruma kwa ngukinya ndinju kwa ene. Try me. I never try that. Kutuka iwa kuruma. Nuko ngwata kwega. Wande agency approach kedore multi agency. The government to ensure that the Gen Z are busy on the positive things which are generated by the government for the benefit of Gen Z. Kanda aliene chonko tu. Then other stakeholders bakambiria kubalita na maandiri ya kudhidia bwega nontu bwega ibo kuoneka. Lakini you cannot deny somebody utumba wekanto in a vacuum bali mbise bakathugania. Nontu mbi Gen Z tenchera bali iyome.
baba tibara tugabe kamiti merome na mtujo na kuthoma agwita thithia ndigiri na ICT na kwana ja tindo tamaki utuku mufinyithia ndora na umwirite nina kupanga unafinya kompyuta unatoa ndora na izire gutira ICT ya bwiwi tangugi ngana ziko wapi wapango vizuri ili kama wazazi tuwasaidie la mwisho atige utukundithia marugo no bagondokera riraheja ugana betu batheki bari abundacted na bamwe boragwa auga aciari babaritane ugona ndio muraga tukamwitanira ku mwana kwithe agaretwo na kinyo tumwitana na ndio gatura irawe tutethie wale mwana wele kana we athithie mantu jotheri tumbanire. Asanti nenda twite ankwenda tuthirangie mantu yake nenda tucoka county ya Meru kwina mantu ya IT mission na ararombere kwithirwa agituma gikundi kia antu 400 na gikundi ke by the way SWAT na ninge kuru ladies highly trained ladies kenda bomenya batu no katukujukia nde pole pole so tukoria atiri ikuntu kinya US bawite baba freeze manto ya mbesa ya nini na barabatu bateri kwithirwa bakitetheru ki manto ya ndotio lakini tukona gikundi kikirombere kwithirwa gitumwa guntukura tukori kiuri kimwe na togatuma police beta ndingi babonde 400 muntu bote bakaya na 1000 kubangi bena already na Kenya yongo na bwayo ke kuya imwankinere ke kuya abductions yubo kwaririka ciuyuri igoro ituronere muntu akiuragwa amami cibitari Kenyatta yitwa Nkingo na mwanka thai ire cibitari nene cibitari na kamera cibitari na kila kitu lakini mwanka thai utekinya mtura watwa utenya mtu turaibwo no ororo ere mtura imvire kutuinyo ni natutite aiti menya aiti ne kioski my brother akiuga comment no ntunia una ndingu ya kanko watho higiru ndugu yako ari othungu lakini ndege kandekeria number 1 aiti ni project ya thirikari na gwikio thirikari kuonao ibiachare ne bari no ntundene mbecha ira toka bagwitaki bakiuga bare ni jera wona ya Somali muje chira gware kwa ngiri magana ire indi umenye akerwa ngiri magana ire igananganya bibutini ni cia bunduki neu no wala ne thirikari na ndewa agatigarirwa mbicia nukango atigarirwa 65 kaiti ni biashara netemenya gukua mampo yu no ntuinya tirampo gote bia kareta bia araretere nduru inge ni kwenda kuija ntura ni biashara ya gusanga bari kanina tatu cia itibona kira bakoja wona ndiguru ikirwa kana igicwirwa thiri nindi ndiguru ire igo support cio na agia kutharaku ketha pena gantu DRC Congo nindi maiga yakamenya kwinjwa na mbao cia mithaite nindi kamenya kugito itena stress no ntu no liga igukuruka bwa president wetu nawe ari kwina njira ijiri atemenya kureka gwikia swati na aria no ntu mbeje ire ibatere kuri wa swati nikithetikira atemba gucio na arega kubaikia bonge na ku ndukona baraikirwe rindi isiaki no nabomba kutha baraikitwe na njira mo kanenge ire mirigo ya support bara bendera ndi bunka uga ndi off the camera no nturuga hapo gutiki ndi guru pole lakini wize ekoro ni baba bari ba uturisa ntu kuthuki muno no ntu nukurika na igitera post election environment the laira aturisirwe ni mwekuru fulani uraumite na ara South Africa ro muringire agi na ndikomba kutha boli chira chietere mbere ni guchuirwa ntu bako baringa agi bakuru bomba ndoa Are woga thukia. Ndora ndotora. Woga thukia no ndotora ari betu baretera gutumira na kuringana ai. Ndira uwo. Ndira uwo na ndamenya ndauga atiri katukuona from history ira kwina thina na ndoa kuri batumero muno guturisa. Lakini menya ndika baiti mbuga baiti dautirina na guturisa. Na ndika baiti dau support guturisa. Na ndi guturisa nini kututigire au. My brother agakonira nkuga. Ambarie mbere ya kiri iu ya iti kwiga ntu kwenda kugwetara gatutonyere kiri jingi mbere na ndimbarie mantu ja abduction ire ana bara I think jeri ana bara kuma bakumira beta kiri parliament utebo tubunge tuona badiditi ubunge no ngatumitanda utubo tumatu tugo tukasongo so na ndi bara bakuga bara bakuga na bau batiganwa abo na batie kudithia mandu utebo mandu ana bodithia kumarene ana bara ya rira baumire beta na ara constitution ya Kenya ni ugaga maandamano iraiti yetikiritu na kumegita riu batauma kuma bagweta parliament ntukuna bataeta kungi batauma ara beta state house kana ku no tumitandao na kutumitandao
tutikinya mantu tera tukona tongere kinya banene bakithithia nontu tuonete ruto we wengwa akirumana ituronere hathandi para marimu arumana ari uranga rumana kirumi tutimenyo tokera TV ne jeje national leu utuka para marimu akarumana na ati uragwa we indi ana babandike tukashonku boragwe ikoneka ni hindi kuruti na democracy ndi kuruti na democracy na tucokete ntugiresha mundu eremo inara twaturaga nyayo kuri ana bara gwatikitengera baba ingi muno baretwa Nairobi baretwa nyomba na ndi gwatwika bakamama batingu na bathekeri shuma mpengu gekerwa bakamamira ana bau barageragia kuurwa bakiuragwa no butumite gwita parliament no kigwe mutongerio ndiguru na mugambo yora kuga ayo tutawasafirisha mutumba gutisa thirikari ya Kenya so madugani je gukona ana bakira bokwa te mantu jira jenderete ijara yadidikite lakini nkienda kwira mutongerio ndiguruju kethia ni wise enough nuntu neta kwa doctor sigi nwere ana bara baringire igitara betere parliament sigi nwemu yabati ya kumukiri amenya bura bwingira undine na bura bukwendeka na nabo ni ubendaga nuntu constitution ni gutikiria mandamano nuntu ruga mandamano ni njire emwe ya gukinya kiroto gyaku iri kiara makuika niwe ugugishwa koti ugugishwa kukungi kiaura na ibathia mandamano so thirikari yetu ya Kenya leaders kethera ibategere gitarira na bandamanire parliament njire iri ambega te gucoka na bara na kuboraga yunte kuona ebui njire iri ambega ni kinya batende bacoa kairi because already ana bandamanaga nuntu bo mantu jira jokarika thirikari no ririkana kanyuma uniro kwari tukwambiria kuona mathaa twambiria kuona iratu twambiria kuona milioni 20 twa nyamwirene twambiria kuona mantu ja na inkwenda kwira William Samoei Ruto andivaisa siba wibo mo andivaisi rongure tikandi ruina dinera bo mo andivaisi mbaya lakini na wewe mchungu gamboni asore ba kukwira uwori na ndiri tukuona nyume ekuru ukirira isa no goro muntu ura nyume ekunu ura waremero kinya lilia alijage hapo aremero kuthoma my friend meage tukiraga kwira no kiu agakwira tukira kiri kuboraga lakini njire era mbega tie kuraga na bara njire era mbega ni kukarandi guruga tuma muntu go ina intelligence kutuma intelligence ngiraundi wigwana bo bendaga mbi no bendaga nuntu na ndia na babu buranda thikiriti bumwe bendaga CSC bamwe bebe ngugi na ndi bacoka baka complain bakauga CS bond PS bao ni bakuma naja bora bakuma karejini kichingiri kibichanga ngala bonde na list ni kuoneka so kethia nari umete kuraga na ni gukarandi kuraga tuma intelligence ground ikamuretera report ageta gikanca gatunya mututu pole numene ana bakona changes mpume umbete haiti mteto ere ya wiki askari haiti njeri no bati kumenya very well thirikari ya Kenya kina askari na area haiti jura ni muungano kwina nthiguru impinge ciketie na area haiti yetu ni yetu kwenda polisi yetu ni alika kutu tuomba kuna tuomba kuna kioto ki agreement ki EU baraba yakite tucoka na tuita betu kira kirio tika tuna shortage ya thirikari Kenya kira kirio kabate kwewa command kuma kiri antu banene betu so gira kwenda kuga ndinde kuwa ndiguru ya Kenya ina thina nkurukirire Haiti so ndigwa ni kethira gwatuika kwina mikataba yandikirwe no mwanka askari betu bete Haiti then the remaining police njesi rere guku nene ukire tutethie ya tutethia ithirie thini irire iriku nuntu reki nao family 54
bati mama bena baidara kurira bati yanto endo babo betire ku so inkwenda kwira thirikari ya Kenya ititite bwega na yu tiju mwetere jo thirikari na tuiringa kura tu twerigirite thirikari ya William Samoei Ruto twikio so ibacenjie njira bete bacwenjire ngi na rira mbere thirikari rya giuntu kioneka itu consulta expert kiga tumire thirikari ya Moi Kibaki perform muno na antu bamienda Kibaki nekite experts rira mwanki jua karika rira accident chingia njirene rira hospitali cia ndawa rira antu bambirie gukua rira murimo jwa jarira rokasi cieja itu consulta expert and I think thirikari ya William Samoei Ruto kato consult the wrong people bakatwetithia the wrong direction. Yes. Menya beta iti njeri tulinde expect atire cheupe. Beta iti njiesiu bara batigere ba utinda ala kuria mbisiguiti na biu bingi nonto njechire ya mishomu. Njiesiu leke sikundi baba utinda ala akikuthithia choma shoti na kuthithia riacho. Ni bareto janagwe tu igembe na chomari kwithira nkamira na mbi. Beje bakare nona bena ituo. Nikenda tuteja gutunywa antu betu. Na nditu tuli ambo kunde ba aitie gwito otetheka banengero chwati ile tigere ta kuri tigere itiretwe ndege mbeso no ngembe saudi. Ndi leo tuduria we alienda PR chia EU na uba kwenda gitina Raila PR chia akitaja maneno EU nasikia daktari ameongea lakini atigina swatira atiginio tulendi uga swatira atiginio reke skondinya na tigarinya batatu kana bairi kana swenya babange haketho president yo mwega atete nyakienda polisi baba inje bakarandeo nibejende batuka bakalingo interact na antu tumenye ukarania kenda KPR bamenya kuendelea na nandi acho kiongere babange baukaria njogu mundu rano kuona njogu rana chingentere iri uragantu inya muthenya ikiuga gambu nandi ni baka webwega tipe kwa beterete ndwa ya njenzi njenzi nyite kuona kanya ndi wakuurirwa iwega sada igotikia no tutite bwega mutegeri wa Meru TV na ndenkwenda tuthirikiria matanational una kenda tu at least tuguzia Meru kinyayo no tukinya Meru yena thina Meru ni aite kathati kinyako ka siasa kuma 2022 kuma kura ciaringiro Meru batethora kinyago bakiona peace no tuthirito bado tusumbukite sana na itukwenda kumenya nimbi yo yongwa ekurengi lakini mbere ntireta kidogo kuna mtu arua Kiswahili yake sijui Again devices wa president areta arua kuva tena mawa town arua Ruto ianto bandengu okay kegongo sijui hiyo isomeki by the way itekuthomeka then kuna mtongi okuaritwa Esther akambira indikatirite sana kibindi ibwega sana no ntubwa kuthobukia riri mantu ya gwita na mbere ndene ya Kenya yetu lakini tuseme tu kweli wacha tungoje 2027 Ruto tu aende nyumbani rosafi haya then kuna mtongi okua alisita Irene no akawa kinyawe na tutegerete sana akawa ambia aliwaambia kiongozi sijui ni kiongozi nani nyinyi sasa sijui ni nani aliwaambia akona point lakini Ruto tumweni kanya omba kuthirwa kirita ngui tumweka nya komba kuthira kirita ngui katugetera tuone kithira ngui igwe komba kuthira kiritika ikaga kithana to murago no turi thirikari ringa budget mwaka tutina thina na karita ngui budget ire thiririe yari ya 2023 ya kuthirikiria twaina ya 2023-2024 na ya 2024-2025 ni ambiritie financial year ya July ya 2024 tema kuna ndiyo ni budget ithatu ira atandika hakeja kuva kiri budget ithatu gutubio turona kakwina andika budget iringa weka thira utubio twene batu turiuga atiri akethwa karita ngugi kiri budget ya 2022-2023 ira yenderete iretigine baraira na tatimbi tuonere 2023 yare we piwari kinyanje nzie kureka finance bill no endereaga na ni jamuchara tunalutaga ndege ni nyama maguta nachoka na bagapanga angora jana baretire mangu bagikia ndege akera eta Nairobi siku erandaka nitawapanga leo niko hapa wangwana aba juni 5,500 wati kuongera inga igatula ruji katukuga atiri nguge karitwa ugatuma muntu mundene ugatuika weja thaithano mureterete chai ukethira utibia aratherenjia ukamuretera irio tha mugwanja ukethira akarinde gitina kya mutina muriko yutukuria ni tha 10 mweterete akiumira okay
Okay, uno opinion ku ibwega sana itukwira ruto akethera kijamiru kagita katikura yaka twetera tuone biraga turetera miru tutikari manto tutikumenya tunamungoja professor Kithure Kindiki no tunakwigwa migambo ezi president Bukiza release itobira listine ria augite tukiringa kura wambe otage listine otegeja gutwira unapanga bandaye bitikwe. Okay, MC Joji akatwera kumadharaka chuka akawa tuko ndani kabisa. Kuna David Dagara akawa dharaka tuko ndani kabisa. Kuna Mtoweto Vincent akawa wadafsa. Okay, thank you sana Mtoweto Vincent. Inkwa nanto wanatuma SMS kwa wingi, lakini tukomba kwitha tukimaru kwa kidogo tu tusoke ruterero na Meru torande kirino kwera kinyone territory kathati ka siasa na manzo megije teretu ya ikarika sana na kuma twaringa kura tutauruga tutona peace tutona amani ni tukwenda kumenya ni mbio yongwe kurenge kana ni imbi tukubwithia ora tutibatere kana nata tubateri kubwithia at least tukathiria thinera ye Meru. Kwa wangwana tukiambiriria na Meru kwina ngavana wetu Kawira Mwangaza nethiritwe thaia aina ikaika nyingi cia kuthuragikia ambassador guntu mwanya na mantu jana ndiye thirito ya kireta thina rutere muno Rwegembe Igembe South no mbere kwithirwa agita guntukura na kwatwika antu baratumite bakomba kwithirwa bakirewa ni antu baurwa na bire vejita bibi unango na bedra bakithi kinyito bya kubudhi barabara bire kiyo national government bedra baki bena ndo nyingi sana, lakini Kawira no gwire we ndo itio ndabu na chui rekane ni nando na 14 ubuite 14 utekio bweterete mtazoea hiyo sauti mwaka 2027 no 2032 atuwe 2027 we for now kulingana nawe kama ongere kaunti au antu ne aunde igiru ambassador ya Lagos ndene ya Meru County batu to duranga bana Kawira Mwangaza nwe CEO na nwe munene wa Meru bonde no ntobire bigagwa kiri ntobito taxagwa kwenda Meru bagwa teukiria ntobito taxagwa ile marigone kana meraene kana kawene kana majanine bieta kigitheti kigira gitagwa national biagawa bigagwa ro nenkairo bia Meru Kawira na batu tunenkaro 14 billion ndene ya Meru County kenda kariba Meru bathithwa barabara sibitari na skuru ithondekwa na bantu bathoma bakarabwega kiri gituma wona antu bambirie kumbivu balambibire Igembe kantu barambiririe ku kanduka na kuumia nontu wandi njeri woni karete muno ngitetaga ntete muntu bwambasari iji ndakaraja mukari uwe Igembe ndamugwata mukono nontu mbasari iri kunenkanirwa cia nenkanirwa na banenkaro siringi 5,000 bangi baongiri 3 cieta skuru utiki gututethia irere gututethia nontu bwoju mbere tunenkira mwana ambasari kwikathetu kurukira uno ndo mwire ndauga bwa mbere twambe tuporese ndara ngabana Kawira ndi Facebook negwa ndamara gintu kia mbere onenkanira resources cietu cie ambasari etakiri director education county watokare na wendi guru twende tuone thina yakire gutuma skuru cietu ana baana nandi banga skuru cionde nandi na thina ramba na tipende nende ndifare temwe thina ria karikite kuna thirikari ira national na ratumire wiganto geta kwa AI kana mukara gakitaira tissue kokuruga sai na kila kitu kana mukara na tiga itiro kirirwa ngiru rwa nyamwira rwa education ofisi mpingisi na thina no tuite kuona gusabai county director regional director na kina sub county directors bongo bariraire na principal ili principal no ni wa county director kana sub county so bata bana na principal akayukia mbesa ngiri 10 akamunenkera runo nyaka moya 10 akamugurira nyamwira riu akara kimweja ka mbesa orea principal atomba kwa kureta roto command no tuni musore na ni agwita mugate okay the principal no ateka advantage no tubatumire na sub county kana county director usore okay da kwethera na ndina we principal na tekera advantage ya gutiga sukuru atigira deputy nuko na thina tu na chuki na deputy ora tu nawe wangaba na Kawira Mwangaza ithina tu nayo wataki deputy ora bari guto na uru barathina wataki conductor na ndereba conductor na ndereba utire deputy na roba kienda na ni deputy na roba saidi ya arimu
kwa mantu jo kubwa principal ni principal wana take advantage muntu uti command kama nguru muntu ora ni munene wa watu ogwa ni kito za skuru ni kito kareka ni skuru sieto skuru siete ikere utweka ikwendana muntu deputy na waba sende na arimu na principal na wateo ni wana betu kwa tweka irasi arimu batonda gweta kirasi ni baskipira irasi ana betu tukinga skuru ukirira ana bonda na jire na ndi na siari barete fisi ngiri 27 ngiri 25 ni ndaga embasa hizi kwa mwana siangiri mu wanja ngiri 3 isi ambitigano asio tugiye na uru education then from that ikiembasari basarira rika kiguni kire musiari na mwana no turinde mwana lakini tutakuona na county director of education tutakuona ule ukiarudi na mtu kithomo tukuona wiki ya basari mbasari ento tembesa bakwenda mbasari ngo ikene wazeri ili soke ka wazeri no tumwana kana nandi atethomithwa kwa kinambiza tuiria kwa waste resources kana waste mbesa cyakwa cyana nazo ngaje zeto mbitara gitu kingi so mbuge mbasari ile kuona karibege ndo bayenta bakaivye kila kitu na mudoro nabo na barone tu batevya so no gatuchenje njira kwa basariria igiye ngirandine na itutevya ili mbesa cyetu kwa waste na tekyo in fact kirande jira kuona ile ni siasa ikuji market na kuvukiambisa siko yotomera mutongeri ndero president umwamura no ngirandi agukarekera impeachment kana kesi rere imbereko nani nyos ubutengani cheupe as my brother kuga mpuro ya ambassador oni ndiuga uwira karigembe uyeke ya kutha ya karamiro yonde u kumanya kimwanga mwitu kuma mutirebo no asa udimento tempo itia kuringana tutodwa antubegembe ndenda kugatiri tekureka kurwa no nturi ndenda kugatiri nturi kete ndaungi tutekwenda andu akira ntubegembe na tutekwenda u lakini menya itu ugira ibwega no nturi ibatetherie bwega ntukwemo barare ng'ombe no meba kuria ng'ombe era tweterete saudimenti twanore ibanga bia kuria ng'ombe yareka kuija na ndiba gatukadithia tene na ndatwa ng'ombe moije utukurie jonji no ntudegide ribo nkagati ndi meto indi twagithite gwaria karetwa gature ng'ombe no nturi utumba kuretera mtu ina mpara umuretera makobe na ng'ombe geta kwa mtu umwe ng'ombe urotero na makobe abatere kuona nyama na ndio kwa dinera tu ni omiru kakawira mwangaza akurukire kirikura arakuruke na ndu cia siasa ari tumba gwe na ndu ari to be very critical akurukire na ndu cia kiri mathuganio ne jawe ndu ira cia mugwatire gita ria campaign achira gaga kwenda guchinda kiraitu kana gaga kwenda guchinda arume papa cia guchinda arume arareka kumenya mwananchi muringi okura wa miru hakuga kiraitu murungi no mwankane na mithika atibu anga gutendera kuruka nyomba anga bitia mwari bona gare beta kunoka ikiri mama bara betite kunoka bareta kunoka kiri muteju na migwa ya mutaratare nuntu naru andiuri atiri mbasari hizi ciaretwa ni ciambeca ingana kiri percentage ya mbejere cijaga miru on the other hand kuma kinya kwena impeachment kana gutena impeachment njonji kwembira bwega kakuri mwaka mbeca itatumwa riu ciatwire gutumwa nuntu gutibio turonaga ni na cietire nate ciathithirie 2022 tukuringa kura August budget ya thirikari ambairie July imwe that means ni kwa ina mwaka shwa cyo twathira 2023 July 2023-2024 ni kwa na budget ilareta bilioni 14 2024-2025 kuna rena impeachment mero no itumagambia no tutumairwa mbesa so ndienda kugatiri kinyake ja kwithwa marai nyama matumbo no nyama ni nyama itegiteo nikio tumioto na matumbo aitibo ugeja kuona matumbo ina kana twana bakarande abieje yeka kwa kenda ya tagari thuake but no that is the point una matumbo ya ndonje ndarugatiri ni maburu ni kungwatha bwega kinyakiri kimeru nyama ikigawa matumbo na nkingo ijo nyama cia kana bieje na ndi ni gukaraga itumba kuona ko bene ngeru matumbo na tane ndarugatiri katuguga inyegera matumbo inyama mama natige kwa muai matumbo agacabira muringi okura ime nyama tutukona acho cieta apana number 2
tukachigwatie mantu ja impeachment ngukaina mantu ya tukuga party yu impeachment ina leo kanetio mwananchi no ntu ata impeachanaga kakiri jo go impeachanwa turenda kuria mwananchi ri mama kaitira kuthithia barabara ananchi bararega gwitira no ntu nago impeachwa mama ici bitare kaira ndawa ananchi bakarega kunywa no ntu nago impeachwa au makaribari akauma karibari hakeja no ntu no mama atonaga kwirirwa mantu ni wananchi. Number 1 utikare ona ngavana kawira Mwangaza kanisa nengi tige baite nengi mujire ko tige kyogora magambo wa mwaga baite ukamwithira kwa kyogora na ndira ni mbiti cieri nya rimwe gutimenya kwirengi ukaria ng'ombe kana ng'ombe ni ega kamwa. Number 2 utikare ona mama kiathone kingi ndene miru wa mwaga baite family fellowship ukamwoga mona kire ukorea. Number 3 rireja kakire maisha yao eja micemanio guti antongeria bairie ubaragia eja keje eje goji ameka ashua gakeja na bamutia beje batwire boy kurumanto ya weta ate kwenda kuigwa niyo ndiugate. Number 3 hakeja kuja kiathone kiatho kira giaturaga na protocol twize cia thirikari nundu ndene governance praise ni gutha kwina communication and protocol system ni na hachietaga kenda gutuka tutikare na MC ukuga mukuru ontura na kethanie na ugeora mama gukari achokie nkatho ni mama ngoja ni ngita ije ringwe njamba mbithi akethanie mama ajukie maiki arikia bete katu leadership ni nie kia style kario guti leadership style jeu nundu turenda kuga atiri leadership style etikwirwa ne tikuga anything yeu tugwithia leadership style euri turiuga na aru atiri mbere woro tambasari mbira atiri nundu ici ndiire runguru akaunti tuina irasi bingana biakie gitara kawira Mwangaza ngabana kawira bikeja kwitho biti utaro tiko tutethania ari mubai cindi tiga bandikie gitara munya nuntu gatira umunya mwathania mwike bwega no wandikire ari muri ambere ini permanent atwire kubandika bale aciari kiraitwa areja aronga ongera bakai ina aba kawira mianke 3 na arua ina ari mubari iracine keja kwitho ici ndiwite na mwarimu isi ndiwe ana batena kuochethera isi ndiwe batena kwa gucura batena kirasi ejira tweka gakunda ni ochuru na ndina chuburia ochuru na mwiko ochuru na mutujo ochuru gutibye video gutibye tukuona. Thank you we are in problem John atwire tusindanganyane acha bwana John atwire atire menya we na ronka riu aga atwire no mtu atika gonka miaka ngi na ndino atwire pengine wana mtu no chemete njira tuyire gonka neje ya ndethi twire na jangwani na jangwani imbiyo yongwa pengine oronere enyewe ao mwananchi kawaida na kuinyilu kinya unite patere githira ngiunga mukono matonto aya no ntumanto ja moko ya kuigwa nto nya baraba wonka manto ja moja raba kuwa wikiro kathugani thira muntu na kuthuganira mwananchi kawaida kana ni interest yawe na njonji yake ari antu bawe ni beta TV ne ngikana no baitaki nundu bagatho beta ngito betho tubeta ja uku bagatwerekanya nuko ngwata bwega ari bo nyimba geta bateja so njonji twere na ba ngibie tumbate twetaga nao twere ni mbira ati ndira kuona baite ko twire ni nonto bangi batito baite bate bago kiure kiu ukoria kiure ki kithongi muno nonto ni kiuri mpingite ndera ndeja ndeta kwimithika ri nturi enda umaki wathani bora buthuku na nandi uni ndi mtura witikeni nonto ndi kiongozi abani ntumba kukira na arua njeringo accuse utikumba no utikio kumba kuthithia TV no utambita kunenkera muntu utambita kwa that position so unda defendete ngabana kawira nontu nawe timu imutongeria tutari tuona angi na tumunenkera na tuona manifesto ya mantu jeri jonde ja kadi gwa kariba miru nukigwa na gwaga kwa tatara kibaone agatara mbesa kwa mbesa yi andika na kibao tumaratatu nani bati tukamenya kwa na record atoriri mbesa tarasio chagwita maratatu yote na maukuja uja kuthiruka Meru county yonde geto ni akamata kibao akamata kona ni bilioni ili kweja no ri tumeri no chieja ni nani kino tuthaito tetana kibao kiu no chiejaga na kibao ngore mtu atechorontaka kibao ni yekirwe ngure woni ndira turatonya thirikarine turakara thirikarine turakaria thirikari turamberia gutaki wananchi na mibango mbuga thina ara ya mbere kweja ambere kuga wote mumero karaga ke banka inya
nandi twathugagire undi wananchi beta gukana ndiguna tote kanige na inyareku na inye pende imbirus watu kiterewa kwa inyo muntu nengugi ite kuoneka ije maratati ni ite kuoneka ngiraundini hagwa tere na tote kiri lakini twatanye twetaraga mbezire ngeba na kirito anenkana ira cia kuja ngiraundini 10 million kwa twikawate nenkanira twavugani na ndigi tapu goingwa mantu cha mwananchi ja ukarabwega twetania mwaka jwa mbere jwathira tweri twatonya twareta mjan tuga Meru County kiri government yekireito twekera kaburosi sekero kaburosi tugekirwa njia kitheo ruire tuthoko tunde tacoke tuga thirikari wekireito ni twathithagia njira nukigwa na ndi nukumenya mantu ja jonde twetera barabara ethithwe ya rami twetera sibitari nije tunathine nene muno ya cancer ndene Meru twetera sibitari ethithwe ya cancer yora kuona kungi kuthithitwe nene hari twetera mantu ja barabara tuona no kilomita 10 rami tuona otecio na ndi ndirambiria turakinya mwe turambiria kuandika list twerana nandi mbuga mama kate kugwata katumugerie kumwira tweta na masimu akarenga naje yete ntukuma naja yororo tweta mbere ngiraundine mbereja tweta andikirwa mathina ja irieu na barabara nora ngugi batikwari ndia kwira kiratati kiu atwaringirwa kyo manteje sibitari mantaga kuga angatuthithie gote kurire nariko no bije nara kurikaraga kurikara mandi butine na ng'ombe na mutu na kumenya na watu kana nde batu utwambirie kuthithia kumwira this is wrong watu akara yaka bakubishana twatikirie motu utigwa bai muriri twikira kire tore barayitima tutekumenya bambiri kwa ndui tugitwa gi Facebook kuri tugitwa ndari ara biga ndo leta na wewe kunungira kwa kunungira watu kunungira no twara nyende riswa anto betu chatonira mpumete inteki karinga mbasti ndarene hara marigo je kara inteki geja gwatuka batwe tuthiragia mweri mugima tutona roje iria ritwe nage ni nkuruki ya ngiri mugwanja barabeja kugura marigo au na baraba turite au tweje twagwa twenjiru mbwa wenjwe watwe kani utheri nukumenya hatu twina voice twina ntoraba tuforete riu watwe kani urongo sisi tuliende twaketi tuone twarenge na yetu akarata twarenge riu twekere monki turabanzira mubone mnagani ubwo batatureta mama kanga tutathige kinyana twatirimere turokesho niyo ngatejire itukwendanga ndisi aje itukwenda mbi batwana beto baithiria twina basukuru 75 hana beto baithiria barabo gwatandi bathige form 4 bate kuona tiveti ya beta bate kuona national yani watu kana ndi batu tukarire groundine kutiungi nonga kwebera twetandera kenda tuona uruko muntu turona kana nangabana ugatega yanda karanyu mewe arega ndare nori moi abantu kwimwe igwana abantu kwimwe kinya koronga mago wagasukari gekumi etakirija ne kurubo ba musangirie tabathoko pamani beto bumaira bakauga nkemi nambu baigwa karori kawe ke zito muntu eta karori iko ke jaka imbere so batu turakara na thina turakara tukiri na thina mwanga twakinyania mwe tweka musemeno ke batu torana nande enough is enough thirikari tukaelokerie twabare turikathuka riu urato bati kuthithia kwa tweka nande muntu no gucunukira ara gucunuka oni nini ndaumire ndombere bange bambiria kweja bakiumaga mwanka na ruwa mwanka baba umite nandi twageria tuona thirikari iji utino wetete no tekie kuthithiria mumiru na kinya twathirie miaka 5 utege tukathithia no tunaru njeri ndene Meru County utithiuruka ombonia ntugukiro kilomita 2 cerami ni thirikari county wichi tugetumero 14 billion utimboni sibitari ina ndawa sibitari cio ndiretiruka kagure ndene County Meru
utimbonia anto cukuru ihaki enjero ni thirikari ya Meru County nukuigua into bire mpombo kwera ni gucetha na akiri cianto psychologically eja tauni jeje anto eja no thimenti eja stage ara katikati akena mamora nankare nare acoke ajeje goji na menara kureta gwate njerone nara anto bare boyo bari eja na ndi ambirie kubera atiri yanga kaende yanga gukari anga bambike kari bari season 2 yanga gwakara agitotherana mandibuti batherana namba 9 na namba 7 etatiganye nege mbara tonya nare weja ng'ombe utigire mwekuru ro utigire atano na ng'ombe inyo muri ne maguru ni muntu ajitwe na kuna atikumbotuira mtu wire atire kuna mtu mbirire atire wa ambira gitumi kianto kunengerwa mandibuti 7 na kingi 9 either intentional gitumi nimbi rirantu bara batio bakithana ira mandibuti yara kinya muntu wumite neza akurukira wakamenya ngabana no kana kwa kintu kikwendelea aja lakini abonengira muntu abonengira 55 egu watia na ndo we kidhibria kudharanda no na 55 na tikie kwa tigo bure busy na kinya muntu wendero gakurukira njire kwanje irinde mutongeria na ndi mukario miru ira bara ko rombo tuko na muthenya ni antobetwa miru bakunike metho bamenye na harua tariki 14 kawira akererwa tutithiria mweri jumwe ere turirikana kawira nuntu kira gituma turirikana kiraitu murungi ni gintu kimwe kiraitu murungi barabara iria kirera miguku inya kimwake na bypassire kiraitu murungi kubu stage no otetheria na rone thirire ya so ndenda kuga ate ndinde kwera akariba Meru ina na accident tuonere mangalia tutegie tukunuke nego tuticoke kuona accident dijera kari 2027 na gwatuika Meru atendigwa gwatuika Meru akathura kawira na thure kinyaruto tugakwiburu kayega bo gutengani cheupetaga atire in this understanding ndenda kuga atire nontu gute muntu tutibira tumurikana irabio tukambiria ngabana wa mbere wa Meru ugatira umunya gatira u kinya kethera nejire gwitwa nontu nyamwire nda kumuria ni ari nene itomba kuga na ciumirie araseta miundo msingi ya county government kinya kiri maisha ya muturire kinya tukaga gintu kingi tumba kuga munya ni twije ari mubara na aru batwekera cheri baisindi mugito roje na gikwenta kene mwathani agika magutene nontu ni murungu tethanagia MYS ya toja ira hana ba kawaida ordinary kinya bara bari street ine bageta nao beta bakaritwo biti buria no mabura buingi bakaomba kuringa no sharuti na bakaomba kuiro baicirie na majority of them MYS na NYS idaina mwanya tutemwanya nontumbi arieri rire MYS ya karago njonji kanimbia witness iri kirigoji ara ya karakien kiandege mantu ijagarukaga nontuketha ni nyama njonji ikagurwa kien kiandege banenkerwe bare te mwana inchi gukira rire yejire kawira aratuika atenenkera murega nikenda akenera kireru na ngitari ngabwega atuika ngakuringa ngita chenga kayorairwe yoraga kwa nontu ni ekiraito kana ni Meru mwana mumeru araritwa Kilimanjaro araritwe goji na aracoka araumbua kana Kameru karia mama ugaga ni kwejite gutethia ri ejite utethia kana ejite kuraga ujo na mukore o Biblia uria wa mamire kawala jwa kala ke moyo batena mwanya bonde ibamwire ga jwa beronde na nura na ndio jwa erondia muntu muka boja iri yakabu butengani rire kuratuikaga ati nuntu bwa karibari ikuijari kamuondo mbia jwa turikire nuntu karibari rio mbeca no ikuija karibari rio no tugitwo goti karibari rio no tukuendelea ni ntena thina ni nkwenda kuthithirua ondeti ndi muringi okura Meru na mukari wa Meru ni Ministry of Livestock and Fisheries ndene Meru itwire vetingie muntu rio kae wa ng'ombe ayeja kuoro kombokaria ng'ombe mutethia kana ora akuo kujaniria ng'ombe na ndenda kuga na ruo ng'ombe ile chiaja ni Meru ni kawira Mwangaza tuti utarera yarirwa bakabe wirirwa antu bakunda gacubu bacokia nkoro ile chianenkanirwe ningana na ruo ile nture ne ile economically viable guteo nontu echwairwa ntindiri iria kana muntu utikumba mitwira igakua kana ekendua that one was a failure nikenda tumbotega tutina issues tulienda kuga atiri murandi jura jomba kurikanwa kiri mwana
mwananchi nijo tige gutumirwa kiri opium of masses. Okay. Iu ni psychology ya ukundi antu bangie migambo na mantu na turenda kuga tukorota mantu tugatega. Thank you. Kwena tetezi ciumirite na ntu nkona time wetu tukona time betekirie pambe mbuge gaka tukiuma kiri iwe mwesimu Jeremy mbuge batwi itwatarire mathabu nitutarite mathabu no kaigwa tongeria mwangana riro riro ingi raundi no kuigwa bakiuga tariki 14 ndiwe riwaro kugitwa kawira atiuma kugitwa kawira akauma sisi tutakuwa na meru mpya na batwi tutarite mathabu na tuije meru rega kara kila kwenda kwira ndienda kwira Lindas kwenda kumenya ya karanya uni nonto turenda kwira ikitu minkuga anja yonde ya mutongeria tukuma ndeguru kuma kinya kwa bamuiraria kwa kabere ntumbije na bantu angaine para bagita ida kabibi tukakara twinde na baseira simuruki bode na bakaro bao tukakara twinde kinoru tukakara ndeguru tutekarire itentu kuri kungenda tukakara ndeguru na matina mpu tubange numero 14 nambere ya Meru tubange mebero ke ginyare mokangenta nkauba kinya kwenda thorire no thistani era yo ntobia nkurukie bilioni ya kwe bilioni thano na are Kisumu batora bara opposition sometimes kinyo opposition ire ngugi ugatinda ku kinyo opposition ire ngugi sisi tutastrategize na tumenye na mbere ya Meru aja Ameru meiba ibo meika oyo ugutinda narua kwenyangia bese cia Meru na kwaliora kuthithia nacio asindire mithekare nture na kura ngiri 14 peke yake ndanto baba muretire down ni imenti yeto taringire kura bwega kethira imenti kurire mitheke expected kuona na ara cia ringirwe na kethira mitheka tatira stire rinda cibana ara ba mu frustrate ba mu gwarukia no ntu bara mitheka gwetene abo njeru njara senator ku hagota na ara onere kura impingi akoyana na mitheka ntubona the same amount mitheka cia nama hau na ferere kuriu mitheka no rindi ari ngabana mbire mtuju mitheka ri nturi mbere na kwa yama to Peter Munya athire tamu wethira na twa mumakira na Peter Munya kira tumeti tambesa gutari na onde tijereri kutharua na ro kuona kinya Infinix ukae wangugi mbese je kwikarugurwa na irobi tikawira gukure no kwigwe so igitarira Munya bekera mbesa butine na gutakuthithagia ora bakwona na bayeja na ro tukeja kubetia tukanengira Peter Munya gete no tuye pindi kia mwiso constitution yeruga karunga makairi utike tuona Meru nikitu nkuga ara twekirite kura mithika ri nturi ana namba 2 tuongere mithika ri nturi tumuringire bidebe na rinda sibonde ba support mithika ri nturi tukithama kethe opposition twete na mithika twete nara tugeta ende mithika yu Kimeru county yumeibu nejiri ya twikana bonde bakagwata gandi ya twikana bonde bationa ndawa kwa twika sibitari cio ndikagure atirori ethiria maguta mawe keja gwikirwa Meru echoke ni maguta kwejirete echoke koja mati antu betwe bakiongo kiani iritira cia kurigara yere kuongoza ndene ya Meru so bado turira Meru betikirie na mtu abo Meru mwere kama ogwe kwa Meru bakuga ndeta ndarie misemani mwere dai sinje weto mathakome na thina nare namba 2 NG wa polisi arare thina egwa ojo goto kasabwe na rengero kunde ndo kwera mantu ja fatreza era ira kuntoro wa bati wa kizona fatreza ne PS rono nikito ngerire kwera Meru ndabera waneka wa bitore CS wa Mount Kenya ogekiro PS wanara na yakiri PS wanara ogwe ija pesa ndo wase kutimwera ogwe tekiomba kuthithio ofisi nera no ntugitu kionde na fatreza era kwa Mura ni wasema na ni fitina yekiri antobeto bonde bengwa nenkuwa wakinya mathakome atena makosa na batu twerinda tukarie ni mathakome no tumwe wetu na tukarie kindiki igitarire twithoteraje na Meru tukamita gisono kone na tukamita na mithika renturi 2027 no tukuri wa tangiri ekonomiya ikoneka kwenda re menya time ngora tu ingona tulikia kino ntandi na wanko lingira ndebe aisha bugu kwenda ambuge nkiuga kauju ni ntikurega umu nene akuga ntena thina na mithika renturi angana
na ntugutongo gwatera brief woi mwega na igwatirite akuma gwonka igwatera mithekari nturi ndiuga atiri mama Kawira Mwangaza ni aturigaritie na no tukwenda thugania uju na juju mugabo nyankero juju muthia ntithi naju ri aratuire kurunga maiti sagantu no ntuonere murega baichu andikite auga watambu itale ni sawa no ntunya tukurumno twita ntubandengu atambu itale tora no ntubwa kuringa ngita achakea na kira ruge sawa ne fitine mama Kawira ituonete akirunga makutharau antu akiuga kagutino etete nya 14 gutikieterete nika tukamenyerie sauti umwanka 2032 ninkwenda gutuma na ndene ya Meru na ntu elate kuthikira gaka elathikirite baite bwa muthikirite banchamba bite bwa mwire arikana ni kwari na muthaka wa Suleiman ni bakumenya bwega uraba kinyiriria ntu ndi arauga kabatha na rasima arabera gaka barumithi ngauri ago gatuika 14 koti gwika Kawira ya mwira niwe no Meru tukauga ni ngavana wa koti twetwa Meru and we don't care no to there is lawlessness mwanka tutumenye ukinyirwe rwatho aturwitikairia atukuga ati twathari na tukamua ati twatha atha koti na ndi koti nya ni twarakije na njanji ura winegamba kinya tatwira wanga tuga comment ni tukwenda ategwa na gukiumbikaga njanji u ategwa bwega kenya ngamba ya Kawira no ndunire public interest rikirwe njuri ti muntu umwe rikirwe seti ya njanjis kenda bamenya compare ruling no ntutumbo tutheka batu Meru utheka antu milioni nuntu bwa muntu umwe. Thank you ibwega sana kwena mtu roragirwe igembe na mtu ikurani na tetezi kinyana mbere kwamba antu barabeki bara bokaria senyu Montereira NPR ngavana Kawira no wewe jira barita barabari na barita bareta Meru baliunga Meru kidogo na mtu na ndomba kuthira akiura waninjo na mwaka thai antu beregirite kinya kuthira at least we kuibwa mwambo jo ngavana gukonia gikukia muntu utiyo baraigwa ateraria igoro baritie kana Kamiru bonini owe na rombere kuthira agita gutembelea family ra na uayo wi makosa manene sana kuthira akirita askari barari tererura na ndio wantu bo bare ibaye wofidia lakini tukoria atire nikinonto askari bakaritongo ni ro papa tere kuthira bakirita nara na ni antu ba bokaria nyumozi ya yuche kithaka inyumo iri kusita unyemero askari akini mendio kirite tura nema tukwirira atiri kiraito na aroretira kinonto no aroreria akienda agwitwa uroria butindi tonya atura twina ndira makwini barabo nkaga batindi tuigwa barabo na abagwati number 1 no tukuona ni ndate kuna thina kindaktari no nturona ndaktari mugima wina nkurukia level ya CEO no ntubwa kwithwa na kwaria muno agikua ndu muru dispensary na nteto ino mwanka igutethie gukona guti cibitari rokira ni mendio kirite uguwa ya trori gikoria mate kithirite maguta ndezi protocol ekuame itena ndabi kuriwa ni nyenje au muntu eze gutena MC indi bamananga ibakuriwa after 14 days nontibaya nite nini mukana atiba strike netumikio baruwa bo ibatora kwa na ndawa cibitari ne cieto na kutubwithiri thimi na binabi bethra bene kundikio na nande kundiki ikwatieria antu amwage basainirwe recognition agreement no robatero sign no nyingavana wetu ngavana bawe tabasainira na rere na ragu ati baisi so bakoria atiri na tote tuisie na batu tutora kwa andu benu ndawa itu tutora kubwithiria the pharmacist and the laboratory technicians na bo bwite nande bakethira bakithithia maandamano after 14 days baka strike inkugwatanira ajo 100% unikugwatanira ajo amba bembarie anini point area nara mutoro ragirwe gembe bije kireu woria point unthongi muno ya laboratory sinantu babeto bakara badimanaga mpambe mbuge mtora roragirwe gembe nangaba na Kawira mukwire ura muije kuma from wandingu nkwira goju ide nyambere tu ijaja ngona Kawira keja kuguterikia gauntu agakomena atija kore kwenda kairi na nkorone yangaba na Kawira atena antobegembe buru antobegembe betikibu kuma gitarere ndepito ngaba nako bakwambiria ndwaire kuma rega muri na nkoro njomo njomo jama iga treni askari
atakamatera deputy ngabana wenka ndwithinkia akamatera entire gembe yonde ndio wono ntobwai muntu wono thigagia makosa ndani ya Meru County ate gotaho kwawe ntobibio rubio ndindo muru na uwe gembe ido wabonekagwa mchoke mbuge kubeberia askari ni senye kuona ni ate naja na ntobau kinyaka bagigurira nonto igiterera antobara bakwete bungwe bakabunga bakabunga bara bakwire bakariunga sorry kariunga ngabana atakinya madiko jau akwire akiruja ira gyoto gya ntobegembe ngombe cio ite kaiwe ngabana atonekana mera kiwa 8% yuma igembe dhari ntobegembe bonde biashara kabuitu na igembe na mawana ku bayinyerekete kuntu tutanga na kuoneka in fact nyiba ingite bute sayitu lakini kuona tongeri bomere byongo kusumu korona lakini mutongeri ora munene urodi obati udithia delegation etonye kinya state house hata na gwatekana akiaria ntatuire ku ni mbasare na kabati mami wenu atejere ndia kwera iyo ni signs ya kuonania igembe onde nuntu muntu mwende bitenga bana ikege kuye gukua onde so bagetera tinga ngayaringe kiama tariki 14 ira ntubegembe bakona kawero ira ntubegembe bakarinduka lakini kinyege rona gweta no ni gweta guswe kurubara baitamba amoborais baringiri imo tuko bakero umere mbise gukwa etomuro state house gutethia we na family yawe na mnos tutethio ugatinde gutwere ni utethio nuntu tutethio kethia ni utethio naro siwe njemo rende dithitwe kethia no tethio na ru ndamu irende andu bamwe bagenda nyamura kethia no tethio tubati kuona etongete Somalia akiaragia na delegation ya Somalia mere igiswagiro lakini ngiro igitara sinai kini siria ana ekagwa ukenda ukoria kawera mwangasa ara mera etora wisiri nonga kuringa matoja muone ndereri atemenya so alikwenda kwera karibe gembe ba mundune nabendere kuromba murungu muntu murungu ni arombi muntu kanisa na ni romba gabwega murungu akabonekanira na terengi itariki 14 hizi nontu tariki 14 njeri ora kubangi kawira mwangasa akamba gukararutere na koti ya muchokia me koti no muchokia ete muchokia this time how sure are you not from me kawira gakararutere gintu kire gitite gukarika tariki 14 akeberwa no kenda kumenya akeberwa thikiria migambo ya ndivaicowe lakini araugire mugambo menyara wewe araugire atia kawira araugire bure ari ndeka 14 ugweterete gukanweni no reka na gutwikira waja wimbwembe atonderie gwa wimbwembe ogore gakuna leo baba gukira akejara kijara na kawa ngusarenda ngwetekiria ngeta lakini no kutha kwa kwa babo mweta rodi eta matenzi kiria kwa imbukare na ngeja kairi akanda kwa rotere in the condition hiyo tobwereria kawera na MP senator na MCA bonde bo support thirikari lakini wegambare gatora rekarire kijo ntorega sagwa reki kukije gutwika kawera MP bonde bate support thirikari then kawera getho eki ballot box muntu akejo ndorero ra wa mere etende bene so not from me unu gwetete okarika tariki 14 kawira gakara kando indi atongere nabo bawajibike thirikari Kenya kwanza pakogota thirikari Kenya kwanza parera ondoro alaba asoke mbelene tukinyangane unu kubangira kwathira okay daktari wetu bena dhini mpingi muno nige tu hatu tuwetete tukugwa daktari umwe kwa kiwango gento bara batigwa atendi hinandi lakini ulizira daktari wao area atendi kile nendo 57 ara atendi antu iganara 70 daktari umwe leo daktari wetu bare wake utuko na muthenya na misara yao ni gucererwa jaba mu brazil 4 months patona mbesa umwe karagwa kwa adiri 4 months odenga adiri 6 months atona mbesa bu bawakidwa basoka batekoriwa in fact daktari betu bonde kinya imurungu bendete kirinde kemeru kinde gikwete half ikwirita nuntumbira ubu gitiritaga muntu wage muntu asinda mu nyonda yingi
obatu mumu tachimbenere ku maruru so kinyo memenya ikauchumi ikauchumi ndio kwa haragamire ana bengi tu na batwe mikirekero ntojere mila kwenda kukwaria mukati chuki batwe mero turenda ora nakuru reki nakuru ora nakuru ekirio gitonya nakuru kona flamingo chiekerisho ta batwe mero turenda wekera ta kuma keria na Antonio cietu cia mero ni cioro na mawa tuweka mandibuti hizo ya kelele muregete yeta ile ni county ya mandibuti ibwega atutena mucetho asante ndake mwaki ito ndirwa producer ipata ngotile dire ya kwane ucokia nkatho na nkiingaga tukiugaga ruyu keja kuthonekana kameru gakaritwe nuntu kwa ngavana residence niyo yari crime scene na ate aritire muthako we aratiga bangi cero akeja kuthwari kiona bangi nuntu bonde bari ngeni emwe bonde baumire bauma betau mengo mebe umire wo badatu baumire bala bonde bagwatana nuntu bwa kuina miria mwanga na kugita bungi thininga twina chiona ndi ndugatiri katucokia ngatho na turombere miru muntu onde uyo gwetera augire tugokira tene na kare akiri ni twagwire riko twene mama turareka kumenya nderira ti murata na nderira ukura na metho tukiririe murungu atutethia mutundu kuma tukauga hiwala asanti Meru. Thank you. Iwaga sana mutegeri wa Meru TV leo ni kumoto. Mwaka ni kume bilinyo sote by the way. Tutadhiria. Tuna mantu za mengi lakini time ikoreo tutikire tutana mbere ya Meru yaran kwendete tutegera ntukwena ruwa ya mengi sana lakini ikoreo time wete kumba kwithirwa ikithirikiria lakini mbere mbumaruka producer ndege mwaki tafadhali kwena mtoko wa ngavana 2027 ni munya agareta Joel Gitonga Muilaria haya akawa ni ukweli ilikuwa kampeni kwake sana lakini kwa sasa hata simu nilikuwa ana mkampeni era sana lakini kwa sasa hata simu yangu hawezi chukua okay amevunjwa roho yaga nkoro igayunde getu kidogo kabisa haya then kuna mtoku kidogo tu arua kinywa bokaira Meru babu bwayukiria ndo nani babu gwetabu kuwa ngabana 10 bila break areto Frederick kumarutero egoji kuga msore no tunale bugire kuma tongere anda thoma go tongeria rero mbona kuira Meru nabo kana tongere me ka rinda nabo mutibwa ndebere kwa apologize kire Meru tena uga msore okay thank you hata Kimathi alipopelekwa kwa mama kupitia vuguvugu hakuna kitu ameletea watu wa Saudi Menti but amekuwa puppet wa mama na hata kitu kiko Kimathi kale tambia Fati Kimathi Gideon Kimathi watu gitone akara Kimathi atemekuwa nombi kinyere kwa kwa jibali nalingi nyoto ganu kaira to Meru pro iba kanjanji Kimathi muruki ganu kaira muruki yambagi au watu mtu gekirera mi ati Kimathi nije very well atena usemi nikaherwa ngugi na irungurwa ngugi na taragia siasa na taragia ndo mama hende Meru nabo bakamunjanjira kuga na bati kuja kubathithia kina nontu mwene na arari ageja kuga nenda uteithia ngindi na rindi mwa CC tukawa Kimathi na AI na ambi Kimathi nyagente murume kama nda agwirana na ndeki bench igirugitone kwa mama thank you kuna mdogo wa Meru leaders from MPs to governor ni kama wanatafutia tumbo zao sio wananchi that's why Meru economy has gone down Patrick thank you so much hivyo sana mutegeri wa Meru TV leo imekuwa ni moto kweli na I wish tu time ikiongeleka kidogo lakini time yetu imekataa tukomba kutatukimaruka mitambone lakini viongozi ba Kedron Kibeta mtukuingia kenda tuthirikiria utwatira mantu ija maingi sana yara tukwene kwariri lakini time ikorea kwa hivyo ngakuribaga kinyana twakwithora mona batu tutegerete no tuthingatirite ki mitandao na baraba tu SMS ni nyingi kinyesi ntona time ikutoma chionde lakini mwathani tena mbere kwithirwa akibudhani sana kire viongozi betu thank you so much kinya babu no tubokona kanya bugethra bwikinya ndene studio mwathani tena mbere kwithirwa akibudharima urarora wendete unuri bitajerio cheupe rikana mubango tiyonge ni rumuri rwa siasa tuketha tugitirima kaire ntuko ya Sunday kwambiria thaigire na nusu mwanka tha ithano tumbe kutha tukiariri mantu jangi ja maingi ukethira ukitungutikatira bye bye good night